this office. This is where Top Africa operates from. And by Germany in Hanover, there's something they all do, what we call shared office. So Top Africa waha, Akwaba Tos and so waha, and a family care and so waha. So at least we run the cost, we share the cost, so that when none of us will be burdened with the fees cost. So we do what we call office sharing. It's done by lawyers, it's done by medical practitioners. So oko bebia ni omo ye ma na musuma ye bi. Top Africa no ayede. Top Africa is a sort of what we call umbrella institution. In the first place, ye NGO. Yes. And at the below the NGO no ye niyama bibiri, which the radio falls under it. The radio is actually a community radio meant to educate us. See, be information be a course what the German society no. Yes, so you bet to me I give it further to our viewers, listeners, and the community. And below that, so we have a lot of projects we do. We do projects like leadership project. And this leadership project is all about how best to train our people to become leaders in society. And the previous years, the focus has been more on the youth, because I believe no been the opportunity to learn the skills of how a leader should conduct himself, how a leader should move in society. And I feel say yan to me anyano, or say a pekwan biswa. Yebema youth no atumianya the same thing. There is a program too we've been doing the past 6 years or so. It's called the Kids Radio. Kids Radio is just a radio program we do for the youth. And if you don't know critically, you might think it's just a radio program. No. It is a program you design how school corner. There's something on marks thing in a test. Your participation in the classroom contributes. So you need self-confidence to contribute in the classroom. So years back, we noticed a man need that self-confidence, no? And so we have to design a program that addresses this particular issue. Meaning, in Korani Baha, no musuya how to maneuver their way, how to conduct interviews, or no na there be obisa question. And to be say a change ni way of behaving in the classroom or be very active. And about 40% of what they do in the classroom, no, this presentation, how they participate is all part of the course discourse. So the self-confidence. So the major idea is the whole thing about self-confidence. So our children too can participate actively in the classroom project. Then we are also a sort of bridge between the mainstream German community and the various African, let's say, consulates, embassies, will be on the problem or the braille say problem. How best can you maybe mediate for us and solve our problems? These are some of the things that we do. And like Top Africa is also on the school pool. It's a Top Africa war. The Ministry of Education, we are in their data bank. And at any given time, so help be. If they want anyone in the community, they have a parents-teacher meeting, and the need once a casa na difficult, and he say maybe Ethiopia nibi, omube bisa nema, ombe meeting discussing the development of this child. They tell Top Africa say, oh, maybe in 2 weeks time, no. Ye per se, munya ubia oka Ethiopia kasa no, to me can German kasa no so. So that in most cases, no, then we'll ask someone to be representative. Omaya Jumanache, Moya, how many years in it? I think we've been here since 2010. Initially, it was more of the media aspect, but along the line, no, people started bringing their problems, and I think the past 8 years or so, no, concentration more of the social services,
the community services. Osaka bibi about traveling. Akwaba tours, they serve the people with their ticketing. This internet age, it's a challenge for them. So those of them who want their visa applications, passport issues, they come and they are served. And at the same time, luckily for most of these people, so top Africa soon the same building. And to say, be a bin yan can say, or visa problems, the passport problems are, then it's easier for the woman to say, Desmond, these are some of the challenges we are facing. If you can't find a way and maybe engage the embassy and see how best such problems could be solved. So we do all these things. So it's good for the citizens. The Tatiti said the okay, my passport the same, my visa same. As a community leader, a DNA normal pa Ghana for the time complaining about the mission. I think you see the issue we have to look at it from two sides. Sometimes yeah fair. Say ube who near Kosovo embassy now who crom for no. The one of the major challenges, I've been to Berlin on several occasions. Sometimes the problems never be bria. Then you took up the challenge. Then you go to Berlin yourself to find out what is actually happening. So sometimes you go there as a community leader to interact with the leadership and find out what the challenges are. And sometimes you know to say, well, calls nobody picks them up. So I've been to Berlin myself. I went to where the calls are coming. And you know to say, the number of your population about be very big. So I know to say, they need more people to be there. What I say, one of 7 this huge community is not enough. So the calls will be ringing, and there is only one person there. Offer but could not be bring so boom. So I think they need extra staff to be able to address that particular issue. That is one. And then you see, the population, especially even just in Hamburg, also. So your capacity, maybe the embassy is having the challenges to serve our needs at a given time. So maybe the capacity has to be increased. See a bit more to me as serve more like it used to be. That is also one of the challenges they have there. What I say, human relationship there, we are all different people. It's the way we all handle situations. We are all different. So that one, it depends on the officer in question, what I say. Then the other way around also say, so can be sometimes. Yeah. Unim say passport be who. And so you need your visa for everything. So why not start on time? Who start on time? Probably they could help you. But sometimes we wait till it's too late, then we want our problem to be solved. It makes it quite difficult sometimes. So it's a two-way side, but nevertheless, since we have people who want them to serve us, we expect the best of them. One way or the other, I had some discussions with them, the leadership. I was proposing if there could be a way out, that they could find a balance of employing some of the community leaders here, system no more. See, a BBC, they'll be able to advise accordingly. But you notice it's not part of the system. But hopefully, if it is done, problem be bad, this officer can easily call the institutions around, the ministries around, and find a way out. And sometimes he understands the problem of the people. Now, Omatia say you should know that the officers are coming and going. But most of us have been here over the ages. So we know some of the challenges and we know how best to address some of these issues. So let's see how best we move forward as a people. Desmond, one of the pillars I make us Germany office there Hamburg. Challenges now okay be say any computer world near one. You know be
any computer ni bi omo fie because computer na si o na si so obetimi di bi esi ni fie but hoso no challenge ni bebre nim say they say answer some of the questions and also so no can they say you see I don't see it so much of a challenge because even if you American visa, British visa, and yet that easy to fill. Sometimes you need extra know-how to be able to do. And I've gone through the application forms, and sometimes what you say they are just a bit too clumsy, too much. What I say, it could be make a little. I've been to Berlin before, when people bring challenges. I'm somebody I love to serve. When they brought it, I went to Berlin. I wrote out what I felt could be done. I was there. They have an IT officer. So we sat down, and I told him this is what maybe if they do, could make things a bit easier. It was done. Yeah, but sometimes to more limitations because it comes from, others come from Accra. When you know the level of your people, sometimes we shouldn't make things too complex. The applications could be a bit more simpler. We have a lot of educated people who also come to this office to be helped because no calculated time or be trust or be pay bibi kakra mo be on daily basis. A better manager no bet if you are spending 90 minutes. And see, of course, near me spending 90 minutes no. Minko po be or yen on daily basis. Now me pay bibi kakra now solving my problem no. So these are some of the things we could look at. A binuma dream say. O officer will be, you are conniving with the mission. So the bear 10 be on Beba Momo officer say, now my Jomo baby. It's almost fear no more yakra, omuntimi yet. Yes, a choke who will be answer. What is asking me? I can say we are in Europe. We should be above such thinking. What I say, no. If educate the Germans live on know-how. So if you have your limitations, don't be blaming other people. Out of free will, I think what is good for me is good for our people. So we do those things just to make sure the people are sorted out, what you say. And then there is nothing, even if you go to the consulate, people are going to help you. You must not necessarily come here. You can go to any other places. And even more especially, if you are capable of doing those things, you wouldn't need assistance of anyone. So these are things we should just ignore. Print out, no. Maybe could do one say embassy in the case of print adena out. Almost say fairly adena online. And cardino can conisa and over can say. See, I think the challenge is that, like I say, sometimes we need to be occasionally organizing some sort of seminars for our people. Form now quite two-sided. Who feel it from new year? Something my feeling from new year. No, it has to be printed out. Then some also don't know. Say my feeling forms new year. I have to go to where to book appointment, and to be also or new year no wapim. You see, so it also needs more education from the embassies and more education from the community leadership. But there is also the other side of it. Sometimes the embassies make the effort to come and meet their people. But sometimes attendance is not that encouraging. We should stop these blame games and see how best we can move on as a people. That is the best thing I would say. That's maybe okay. Community services are embassies no try say amodebeboa Ghanaians na omo ha say no. Na omoba community ni so no omoba be yeso a ebinum nam say adentina embassy nintina ne ho no ano onye. Traveling, just imagine the number of people who travels to Berlin every time. And we live in Hamburg. Hamburg, you can say, is the capital of the Ghanaian community in Germany. The majority of the Ghanaians live around these areas. So, say mube to kwande biako Berlin. Na Berlin say oba munchaya. Why not happy about it? You see, we should be very frank about our discussions. Because most often, we should also stop this free mentality.
Say embassy need Baha, they need a lot of people to assist them. The embassy staff, of course, will be paid. But Ubinja Nejuma 3 days Okobwa embassy for no, so that they will be able to serve the community. And ebi more contributing na ye 10 or be na ye demand for no mokobwa. I don't think if you are traveling to Benin, you spend the whole day, you spend a lot of money. And te bia uko na uko contribute 5 or 10 or be see ankofo na beba embassy staff no. Yen find support to Monsu Kakra because on Kwejuma be 3 days. That money might not even be able to pay him. But at least no Ononso benya bibi kakra kufi. Sebe ononso beko afro shop edijwa kakra. So we should be very realistic about how we do our things. Ghana for I was say, ese mo come nim na bi so twemo san ene sa eno so no afri na I think those things are never going to end. It is in every society. Society be obekomu no. Ye won kwofo omde wo kwa they will push you back or they will draw you back. I think but who you be as any person goes for anyone. Oko bibia no vision be. Who mission be a Shankofona, they buy into your vision, they see your mission, they will see where you want to get to. Use your energy and work with those people. Don't, because when we get distracted or progress, so don't pay so much attention to the negativity around what you do, but rather those who are prepared to move with you. And even there to know the objective ones, even those who criticize you constructively, objectively, to your move. What you can address, take it and move on. So negativity is something you should not pay so much attention. It would only distract your progress. Biba me who say Turkish for ne abusuya community ni wo mumu say yakra de etima ya kwenya community hall a etimi ye bibia wo ho ne. Buba krom ha che. E pa ne akwasidi ama Ghana for muntimi nya mo community hall. Enfanye said okay yebetimi afre ye nyina akọ na ebia embassy for na ba address ye and now obi free e ba address ye say me ba ye me pe ho kra na ka betima ba ho na minimum be kan de ekoso ofie nyina e de ne simo kwan. You see, most often your shared development ebinmu ba haja ebinmu and binomu so omo hierarchy ni e better chembinomu nkofo no bibi no omo communities are say leader ni se they try to do it. Omoko no moko pima no mo say dey ni anya ni yi. Then they correct it, then they move on. Unfortunately, it is obia your boss, obia your neonope. So most often it's difficult for us to come together. But nevertheless, we've also made some progress. One cannot say ye ba ni anya shri. At least we've welcomed you. What you say. So, but just that the pace is not as fast as the others. So, yes, we'll see where we are not doing well and see how we can correct some of these things and move on. Some of these people, my generation now, so into the new leadership, they have a better understanding how structured, how organized German is, and then they take up this leadership. I think what we are talking about, let's say in the next 30, 40 years, our community might also be there. The most important thing is knowing that we also have to progress above the level at which we are. Some years back, to me, when I came to the office here, about 2010, I was running this office alone. Because electricity bill, but for some time, you have others have joined, and we are moving. And it just say yes, you're beginning to understand the system. Say, and who answer so we are also coming, and I'm sure the generation after us will be able to do some of these things better than us. Abrokyire Nkomo Europe tour. Asempa Daswo. Potokasemo. Osi enhancing diaspora and homeland relationship. Asempa 94.7 FM yesa Europe tour. Ane Ghana fwa mu obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa. Yebetumi afa so ama Ghana afa ne ntoma pafra. Na yebetumi aboaboa yen ho. Okwa ben so ane yebetumi ama nchirima ne ye ma eba no. Ane akafie mo machi anyra. Aha ye Cologne. Cologne baby Ghana force so etipa what you compare
Hamburg ne nasefa Cologne so ye maybe Ghana for doso babeto ye nuanom bi wa ha omo so omo yo majuma kama omo barber shop esatro Ghana food stops ni bi wa ha say odi ni be free wa Ghana your friend Isaac Manu mi free say asan no suko gina na ye muso edin etimpo ne ma de ba jema me mo ha se bibia o beto wa emfa oni bibia ote yinyina ye ba se ye ba be dipa ni abobra do ye wo ha ye adwuma bebre ho kire wo mu but ebi mu so efa no easy because akwa normal thing atsetra no ebi de ye ebi so e de ye fi se obi ane de o hwehwe na oti ha bobra Bunya yana ase efie so ehia nti ya mudum asoto form said the mutieti de ekoso efie mutie news adun news de bia metwam a meti se mutie ne esembe na mutete no Ghana ya na mufi se hamo ena de so botia emamo neje oh de asama ya yetia in fact ya na ha ye kakra ne obetie ye se ye kun obi ayira on se ha no unhu sa ne ma no so ati ase ena mo se asitra mo so ayeten adwuma sam ne ade but the me afuto akra me ma menua mo se de obi aye bia onyene no no nso mu yie na sada usiti ne ya kasa muntina uhu se yekunkum ne pa Ghana na krom ha no utimiti o news no ya etie news no aha no mo ade ba ko a manage mo ne se even class yekun obi an accident bi class a uhu se broni bekwa kogina ho afa camera ye video dia to YouTube and I say BBC before so be hunu YouTube no enye easy so be but Ghana no to say bibi no be atwe telephone no gina na o video no the to public e basa na eguye tuntumfo na bibifo no ye nim ase especially ye Ghana for no so ya na ohu bibi sa e ha adwen eguye nim ase this is the okay akosi say aha no yekum nipa ne bi ba ekwa mo fa so report no different yes you say you should buy or say this report here there yeah I was say yes some because enye nsem nyina na odibetu dwa so ati ase ade bi wono ma hu a do I was say o kan but untimi mfa camera even untimi mfa camera mfa nkoto obi a wo a say bi accident of woman wo da na all the camera to no so na be aba beto ha hu ye ma kwampo ma onye sa ye be si court so ati ase na sembe pan ya na opeseka news ye Ghana for ye media no sembe pan na mopese de tudwa emamo Abrokyire kamo so mo ho beto mo anase mo nibeje oh de ni beji pan sanka sa nioma no omunsi ho kwan so ahu ye ma respect bi mram na said de be ya ye deja emma bontin bebiri na news no so no omo ka je omo be ka no ama omo nka na sa akwa omo ka omo ntu ho anamo na ehu se asem na omo de betu dwa no omo aye bibi afa ho because after no ba no omo ka ne news na acha 1 month 2 month 3 months onti wo hwe bi na yesa twa mu ko na kwa na ekoso na ya na muta ati se Ghana adwuma ni ho me ba ekra mu bi aka se Ghana adwuma ni wonti na ma backroom hasem be pa adwuma ye uti se obi kasa asem na e ba otrim oh adwuma ne de nyame ni nukure ni on se ansa na obeka se adwuma ni ho no na adwuma bi a wo ye de o se onya firim no unya firim especially ye nana no makuafo ye maame mu ne ye papa makuafo hwe se obedofo ayefo abre no ho a the end of the day obetwa body no kra be free bush aba no 2 days 3 days na pro hwe se ha no yom timi di body free Colombia ne we mu na bre yen friend say Ecuador and bre yen me yeto from Germany had to Ecuador kwan wa kra chen Ghana but enam say abanum timi nya hihye bi for stock say bia yakotwa body no ye bebo ho ban na yeso ye timi akra body no ye di akwa word market ama ya to ama mansan nya bi edi ana say ye nanam akuafo so anya mfaso wo so ntino ye yakua na say enti na bede na yakasa adwuma ha no mu particular krom a obi oya aban adwuma ni skate so obi oyekua ni ha akuafo na woska because of sani humanity it is aban say onhwe na onye bibi mfa ho because bayire ne sa body mu aye kan ni nyina no mfi say aban de bibi hyemu a
na sɛ obi amfa n'ani anhwɛ school nko ara so na yehu sɛ oh me so koraa me kɔ bush a me yɛ adwuma a me nyɛ sika me fi sɛ aban no so koraa wo ho bɛtɔ kyɛ sɛ obi a di n'ani akyerɛ school ɛna so Ghana no school no wobɛwie school no ɛhefa na akɔyɛ adwuma ba sɛ mmom sanke timi yɛ bibi ɛma nɔbaeɛ no a yɛyɛ wɔ no yɛ natural so afuo no a adeɛ a Nyankopɔn de adom yɛ no akɛbɛboa because ɛnɛ kurom a sɛ bɔɔdeɛ one box no ɛba bɛduru anom a wotɔn a sika wo ɛwɔ mu nyɛ sesei no akɔla bi ɛpagya ba a ofiri kwaye mu a no wafiri kwaye mu adwane abaku because onim sɛ hɔ no mo no future bi ani wɔ but ɛyɛ no no hu sɛ omo wɔ nkran kora ɛba akura sɛ waba abɛdɔ a anka ɛbɛtena hɔ tem bi ama yɛ nananom so a omo ɛba no omo firi ayɛ so bɛdi omo akyi ntina na obi wie school on pɛsɛ ɔbɛkɔ afuo no na ka ɔde ne nim deɛ akɔma adwuma na kɔsoro sɛ wahu sɛ ɔkɔ afuo mu hɔ no mo na ɛmfaso bi ani so school na wakɔ no ɛbɛsan ayɛ dɛ ayɛ useless sɛ anka hɔ no mo na anka obenya bibi afiri mu etu wabɛtena nkran akɔ school ɔno mu kura me wa bi a mekasa kura ofiri akura so na yɛde na ba school wɔkra etu onim sɛ de hɔ no mo life ni city etu wonti me san kɔ back so ho enti so ɔno aba na wabɛnya bibi no onua bi so television so na obi hu na maame so menkɔ na kɔdwo kɔɛ no enema mu yɛ ma no ne nyina ba betwoku nkran na ho kyerɛ ba mo sika bebree mo nya wa ha ana mo mfa university wa agric ni mo omodo wia na mo de mo ade aba beton so a eno so ma dwen sa ade na ho ya dwene ho but o dwene sɛ obɛnya sika obɛbrɛnya sika sɛ ode kɔyɛ investment wɔ Ghana obɛduru no enu 1 month 2 month na sika ni nyina asaahye why because of say aban no enim wa bi a ode bɛboa ɛno ne nko a so ate ase eti nko a no bɛ fight a no enye yi ya na ye youth no of today almost adwuma ni Ghana ba me ba ehwe babrin shop a waye wa hase away but as obia mpese ode no ho be hye saa enwuma we mu ba wo ba hai eso abebie shop kama ono nu ye adwuma hwe ni pegu a omo beji omo ti me kra why you ti kama adenti na no so mo ntimi nka ho ase okay de meka kakra ne se adwuma bi obi ye bia onti ne no hwe ni yi because baba adwuma ya okan ahyase no na nkrofo bebere mu se ye adwuma but ene no me fi se Ghana kra no mo hu se ye adwuma enti sisi no de meka ne se de adwuma obi ye bia onti ne no onye ni yi ena ema ye mfa ye ni nso enkosi aban no nko aso se bibia ni aban no na ibenya mo afri no ho do o se na mum se ye nso ye boa ye ho a se wo hu fi se o man no ebekɔ yi enti adwuma bi obi ye bia mfa ho se wo wɔ Abrokyire wo Ghana me de bia meka de obeya ho beto na o se wo ye mfa wani nto se we eba sa na wo no wabrabo no be ye ba sa obeka se bi adwuma ni Ghana enso na bia enema bi a ode asi wani so a wa ho odin entimi so what I say enama abasa minimi nua ekasai metima hwe se oyobi a sebi predwasa manimu ferry na medeka oyobi a oye physically challenge but krum hase wa fa ma yakwadro osa de asua sidisi yitre osa bie ne shop ye be call ne shop ni inside akwa normal wa Ghana minua de na so be kan fa ye nuanom a omoye handicapped said the wusi eye adwuma yi ebebre ya anom da kogira kwa ho stress ka e say support ni eni ho aha e de na ma otimi nya arehemu so obetima ye babin wa de ehebe nkran ni say obia se bi wadi dem bia no first no na ye fi say onka nipa ho but ene no ye hu say ye so ye kanipa ho nti de metimi aka ni say do me nyina kwa ho siska but mesre mi nuanom so a se bi o mo ya yarefo a o mo jegira kwa ho siska no kakra bia obenya bia no onso mu yi na enye se da bia obe sore no wakogina kwa ho da bia obe sore no wakogina kwa ho ena ema ye ni mmere ade bisu bebiri kakra bia obenya no ma wani so fi se eno na Nyankopon ye de ama ho obi wo ho a ne de no ontimi mfa anya adwuma bia ene de osriska kra na uhu na ontimi se o deserve se o che ni bibi but obi wo ho a te se me sei obetimi at least obetimi aye bibi kakra bi da supporto ho ntimi sere o mo se omomo ho modern
na omuntimi enye bibi enkreti bibi mfa ma omu a onte se de me a metra se plan ya me ye baba yi so ho enti mesre me nuano a yarefo no me say yes mesre omu omo mode na omo moa omo ho na omo nye bibi but usomu na usomu ya ebeye yama aban no so ene ye ka no supporter eso de ma disability group no so no ya na e wo form intina bebre di koye say ene so de na be ka fa ho ai support no me krapo de minim se mente sa aban kra aye hihye bi a ode boa sa disability for no minim mente se bi wo ho de a me de minim ene bi wo so a menye sure se de o so munya no sa na munya no it is aban sole na o so mu ya me fi se ebema kurumu so aju kakra ma o ma se bi o mu ne nam o mu se srade no ebe ekofom because obi okra wa ye na adwon se bi a anka obesu adwuma bi ana obeye bibi but emwane ni ho na beginning no so no dia ode be start na na problem nti so onye obi kra de ne to adwuma na onya start ya mfi se ebi kra na o talent no but se de be ya obenya support no edin nti aban so hwe na se otimi etina ni hwe eho no man mfi se ebeboa ye yi kwan a highways e wo Ghana bebre baby a mo be cross crowd ebi ni ho baby a ye be ye ebi a bridge bi ama o mo fa so bi ebi ni ho aban adwuma bebre kwan a obe fa so crafo stairs no e de ne mash ne wheelchair na akono ni na ebi ni ho mako ene wo bi sa aban adwuma bi a ye public ayi no se access no anye wo mo ye disability groups no ya ye be cross so ne down 10 years na twam eso still there wo ha na de na be kan fa omo yale obi okra se bi ontimi nante enso obi anso ni mu ono kwa na te oye ni bibia because onya si form a onim ba bi obefa obi anko so ne nsa se me so nsa na ma bo watra lolo kwa na se obi a wo ne kwan enti se aban ye bibisa o efia ma ya onwene ye nso ye ho because eya na ye mobo ye nuanu mu bibre pa because o hwe pa se baby pa choku na obi kra sebi o na ni afra na okusan kuta stick na onye obi kra ma ne cross no eya na edin enti e ba sa na ma ye mobo pa enti aban onhwe ekwan obefa so a obeboa ye nuanu mu ayalefo because you see no krom hakra no so okofro baase kra na e obabi omutena ofutren a e obabi omutena okọ market kra na e obabi a omugina ebo etu omu sika so enti ni nyina no visa aban yesa na ebeboa ye de ade ba kwa me hu ne se yen ya yedi dem no ye wonim die pa se wo hwe niam ye ya de ose o ya de no tumu se e different chain obi a ose o wa hoden no enti no de meka ne se aban no ontinani de mesensi su biem se ontinani na onye de onhwe yen ayalefo no na se ohwe yeyi a yeso no ye obenya emfaso afri yeso obenya emfaso afri yeso go me say me won krofo be se 6 7 a machire omo baba omo ye baba ayene omo ankasa bi omo shop so ahu ebi okroma ebi wo South Africa sisi ame no kasai so ahu enti no say aban ehwe yeyi a aban benye yeso emfaso yenko baby a body ne banchi ne wono so na yenhwe said the Ghana shop ne city aha Cologne Mafosa Afro shop Mafosa Afro shop na uhun Ghana yene adwene kobi ne yana ni din de mi shede ni mo Samuel ya ho na we so ye de ya adwene if Ghana right but enam say yentimi enkura ne yenti bayire we nyina say yo maboka right bayire we nyina say so so hwe body a edi free equal do bana etimi si ha no mo be say 1 month na enye hwe come on right okay na Fanta if Ghana o hwe ikra boss wa yeah you Ghana do no Africa there's a normal hano do na every Africa there but Ghana yeah do na Africa it's no so no be can say eno na me di kan me say anka aban ne hwe na anka onye bibi mfa ho efa ye no ba ye nuane no ontimi emo ho ban na
yenye bi na export famra Abrokyire ni nyina no ebeboa ma ɔman na kɔso obi man so de kura ye ton na ye dim so at na ye Ghana for no so ye Germany ha no ɛyɛ na ye pɛ aduane a efiri ye ankasa ye krom nti sɛ obi ba na wanya no bia na ɔde amamanfi no atɔ no bi saa ɔyɛ sɛ o ma mento we bi saa mɛyɛ ndɛ because ye krom de ni bi ni ha na me ho banku mix sa banku mix no Ghana dia na say no susu free baby banku mix Ghana on say Ghana flag Abrokyire Nkomo ne de dru German Cologne ene enu enwu nyina wa ha say katie aha ate say yen kan ho so mom no so be kan say ase ankrankre no emma adwuma ne enkoso ye kan ho bom a enka benya yen Ghanaians no ase obia person no nko ate ne ho ye na ade eno so eboa yen eno de emwa kire say on say nipa bia say onko a yesi yenso mani nipa nti sanka ye kan bom a mfi say ka bibia be koso na ye kan bom so a mfi say ye kasa ebe ko akiri echen say onko a obegina na waka asem so nti eno so no e wo say ye nuanom ewe na omo ye hu bibi tofe mo no de na betwa to kra me datefo nyina ase me nuanom Ghana for me damase na afutu kakra so am de be ma mo ne say mo hwe mo ho yi na ewo mu say nioma ma ye den so mfi say obi a hwe ne ho yi a bibia o yi bia no ebeto boko amano fi say ewi ase de wo hwe ho yi a na onyini che say enwa hwe ne ho yi a na onyini ye because wo nkwa wo ade nyina te de meka so obi a hwe ne ho yi yebeda yenua Isaac Menu yebeda Isaac Menu ase se yebai wanyamre ama yenene di san komo we se dem sika Abrokyire Nkomo ye de aba mo doorstep ye ko yenuanom ho maako omo matra ha che ekwan a omo betre mu ni noma bebre ebedi ho komo ne de abafie yenua so noma mienu na masua free ne ho enoma mienu a masua free ne ho no se wanfa ne sinto se de beka no wanfa ne disability an yet say or transfer obi nkohwehwe mre no otima bɔ ho mode hwe shop kakraka oba obi ma so wabobra etima bie sa shop we Ghana fo nyina ba ha ebeto ma de wanya no nko a babre na hye sisi yitire we say yi nkofo ti wa ha yet Ghana na de adwuma ba akopɛ na ato ye ho so no uduru obi ma so a nipa ba akotimi adwuma ba miensa be ba mehu se watima ye adwuma mienu wo ton no ma sa yi itire wasa de ni unu aka ho ni na hye ho amu yitire ye da wase Abrokyire Nkomo Europe tour Asentre Daso Potokasemu Osi enhancing diaspora and homeland relationship Asempa 94.7 FM yesa Europe tour ane Ghana fo a mo obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa ye betumi afa so ma Ghana fa ne ntoma pafra na ye betumi aboaboa yen ho okwa ben so ane ye betumi ama nchirima ne ye ma eba no ane akafie mo machi anyra ye makwa admoba Abrokyire Nkomo ene de abafie abesia abusia baako eye oba na okunu se de nim no omo na eti omukro mu eye Cologne ene abai papa udin di say median kasa de George ene wo different me wo bibia Ghana o ha bibia George ane different me nti wo George o Cologne hankwa de a obia be huma chairman so medini Joyce Ajimai chairman George na obadwa ene yeshia wo Cologne edin komoy ebedi kan abusa Abrokyire de nyina yese e ba be pe bibia kofi e be boye bra na edie na up to this time as a wonya mafie ode wo ha na mabeto edie na ma wotimi atena krom ha e fie dodo bebra wontimi mafie midasi Abrokyire ha no de wontimi nka se o ba ha asan wechi akọ just a simple sa obedu a enkratasem ene efie so problem ni ade se wo try say ubenya o paper ansa na bia otumi abefie ena efie so bia ye twon bia yese ni ade nti niema ne de ebebri na se wabetra hakra na wenya paper kra no a obekofie no ebi kra no efie nsensem ewo ho eye omani mu nsensem ebi wa wote a na oyemu ahyew
say si boge bi aba wabewu boge bi aba wabesi dan bi wo ha ma akoyi say nsem bebre akronfo akokunu ne ade e ma ya ye wo krom ha no en tumi boye yikra say ye nsi Ghana kra bium eden ya wechi na emom no niema ekoso o man ni mu ne ade no eni say ye kunkunkunkum mu ne se niema sa no emboaye eboye hu bebre enti ye stress e mpenifo no oman no ye den a ye kura ne Ghana ye ni bebi akọ tike ye be stress e enka on be bo oman no ho ban ye se ne be ya ye su ye wo akwantuom ni ade because ye nya ade a ye de ko ye chi ye san safa de o de ko na chi enti se ye nya bibia na kro no mu ana ye de beba na se ye de ba kro no mu so ya bepe ya somdwe kakra so kro no mu na se pressure ene ekunkunkunkum ni kro no mu njo a ye nya ahonka bi kra se ye mfa mra kro no mu betra ho ti ye be stress mpenifo no be hwe kro no abo kro no ban ene emu akronfo ne ade no because akwantum na ewo no nya hoto ne de wa ye ba se ye bepe bibi ne de befie na se efie njo akwantum njo a ema eboy san ti ye be stress won be hwe o man no ye no che mpenifo ne ade di so aprosifo ne ade no be hwe na o man no mu adwo se ne be ya yeso no ebe me ebinya somdwe a ye betumi abefie ya badwi ya hom kakra okay that's it me die kakra meka to aso no say okay dia waka no no cry dey but be brain no so fi social media no endi moaye because Abrokyire say no ye wo social media no wahanam all right say na mo kan no but entini say wo be kona niema a mo de ba no ye niema papa a etumi boaye enye niema a entumi boaye because say ne omo sikan ekunkum nya de a okan ebi wa ha o ebi wo hanam say nso no wonhunu more say nya ye be hunu Ghana no atams ebi wo ho a story ni bi wo kwa na nya no kore nso no mo de aba nti se me wa ha na se mahu se bi a obi akọ Ghana no kọ Ghana no anche within a week no wawu ebe de na be ma me encourage se me so me den betumi aba ho ene se me so me ba me so me den mewu ye nkola no kwa ye no mo wa ha no na se kọ Ghana se ye betumi abu okun di a me kọ ye den wo nti sa social media no e wo se police for ni ye we but social media no so mo hwe no mo hu niam a e wo se content e se ba na boa ye nso ye wa na boa so mo Ghana no so bi so me de kakra me kan so no se utie ye maame ene ye papa ohun se de o man ye bebo ho ban ye na bibia ye kama mo ma bafie no ye nia so no a ye ti o man ni mo so no e no ma ye digu social media nsema ye kan no e sa boy nia ye hu dia e se hwe ye nsema ye de beto public ba o ka bibia me de e fa ye mofra no sa ye me ya be wo magu e do mu nim obi a wo ho ye na ye be de wo mo ye no be kasa a kire wo no ma bia mo mani aka ye Ghana ana wo ni be ko mu nchi ye Ghana si ye ni ho a ne de no ma bi se tu ho be ha dwen eti sa na meba ye ma no so eno ni titiri pa Abrokyire Nkomo no e kwan be so ne ye fa hwe ama ye ma na ya be wo magu ha no doctor se wo mu nurse se wo mu teacher se wo mu ombetimi da be boa ye o man Ghana eno ena maame putu sai wait no ho amame opanyime sa ba ho de wo yire ka ye efa sa negative stories ay deba ene pictures ay deba sa no ma no edi munya mukra na mude munim fie kra na musuro na bede ye meyaba ekwan be so ne yeso be fa bio social media problem ni de Ghana say akoye suatra amayen bibri because social media na obia ye ne de boankrofo ye wo Ghana ni bako kruma o TikTok ni ade o social media ni ade a o yen niema bibri wo so kirekire niema bibri efa yasetremu ni ade ye fine but efa na Ghana ho nankasa de akoye bibiti say aye fashion am obia je say bibia keke na je say obia de abetoso na o de say niema enti media se me fi say senka umbetimi aye bibia ebetumi abresa ade na se a enka me fi say enka be boa en bebre because etumi putu yenkola no eji che say on pekra so beti Ghana nim because oches Ghana social media ne niema esi koso che say niema bone ne niema ekoso ne ade na
ebo mu se o meba Ghana o ka se o meba Ghana kwa na akofa bibia be kire o se hwe saa de we hu so TikTok hu bia Facebook hu se nti ma Ghana no ebo ne hu onko nti e be sere se mpenifo no wo bibia on be yafa se media no ho dia nke be boan bebre yes amra ye ma no so braba se mo be ka mo ho abom na makọ animu e bia mra ene makwan ya ka kran be do second cycle institutions no so me ko secondary school no ka mo do be ba fie no ma be ko 2-3 years no ho no komanya classmates se de be ya o china muni ho a o mu nim se because school Ghana me wo classmates bi ho me wo family a second family bi ho eno so madwen sa dwo yo how no mo so ka say yeah ye dwene ho sometimes you know din kakra mai because obi aka say wo do ba no kwa say wo de ne ko international school nti wo wadwene ne ye wo say fa ne ko international school nti international school so wo hwe expenses na e wo ho na bia na din kakra ye den e ma wo nti na wadwene ne nye wo say fa ne ye den fa ne ko sa na ye ho no mo de kakra metuma ye den a kire kakra wo ho madwene kakra metuma kire wo no ma e wo ho no international school na wo kan ye was school A, school B, school C. Anye bia ya na tiko kachire no na ebu mabam. Mo ama kasama ko akọ se schools ni bi se ehun se we dia ma ho de betimi. Ye di kan no mi ja bibi kakra ho no mo. E na ye wo nipa no so bi wo ho no ma se na wo sika ye na se bi ankrofo de den ekeka no. Sa ye no ya. Ebi obi tumi ka se well na wo abofa no kwa de ne ko Ghana na o ko school no ho no wie school na e de ba de no ba be den o ba be ye na wo ma ko school no ko Ghana ko munye bibi no mai do mai na do ba na ko school na o gi certificate no ho a o de ba be den enyina e ma no me ma me si kwa wakan bi da me ka se me ba second boy yan ko onye den onko university wo Ghana ma me ka chem se mfaso bi enu e be den e be ba so ama no na se asema owo me na so no bie na no ka se akola ne ko university o Ghana mfaso bi eni so be bo ama me a esi de na SM so me den me follow se manya adwene bi manya madwene mu anye du kakra nse na me follow ni de na nya de me den me manako nti sometimes no so no ejina sa ni ama no so bi papa so e wo de bibi kan ba de na be ka fa ho me da se bebre yenkwala ne de nam second cycle ho no enka important because me fa say ho na nyina ye ko school ni ade etinka nkwala no ewie primary no wa na second cycle no ho ka fi say enka ye good but nyama bebre put in off enam situation na wo Ghana no even ya yenkrofo nankasa ye womo fie no ye mpenifo nankasa wo fie no ene je say ye man nankasa no ye believe ye man no ye ngi ye hundi security sem no de eno mpon de ye mfa no nto nchen because o maybe e bi wo mu saa most school now enkola na ebe ko no headmasters no house masters no say ebe ya won betumi ahwe enkola no so ebetumi akọ school no correct it say ma bibia nye yi no enu no beti na headmaster we yakwa esei ubeti an say bia ha we yakwa esei teacher we yakwa esei chese ade no so kira akwala no na akwala no kwadi yi na also bia brefi ana so no anse be organize classes na chese ono a kire no wagini sike gunu botom enso edwuma na oye no yetua nika enti se ha say no say yetua okọ edwuma mu a onipa na yina dwen mu free mind na obe kire wade na na so obe ya ade no onye extra classes bia na say ema putting off and afi so nkola no minim obi wo ha e o jama ha o de ne ba kofi o de ne ba ne kofi na kola ne ko school but later on akola ne be formo gang bi a ofi Ghana ba no be formo gang bi na nyizi e ma one ne ma me ya extra ge cry den e wo ne ma me sekan e ma ne ma me ne ye de efi mu nti se ne ma wo nya na ye de nkola no so ba fie no so a na teachers no ne caretakers no o ma take is akola we do ye boga banti no enye say ya hwe ni yie enye say ya ha no because no ma me ye boga or if you Abrokyire no buy say bia say nke say bia nko straight na mana ye discipline no enye adwuma ma san kola na if you Abrokyire ko no nti akola no beba no onso even as anko wo ma me ne nchen wo ha dia care ni obeye no enye sa no be free Ghana beba obeye ba mo so ya na duru ba bia mo si me efe san ka mo ma no
your parents be want to make us a discipline my child, but don't punish. Your punishment and your discipline. But my maybe or there or say don't touch the teacher anything in kakra na say. E ho na wo kana na. Discipline no can say school no. That means discipline in school no. Say discipline was school no ma. Me de me ba na mka say me fa won come ba. Ene na oba na yes oba school mo. Before you know school you Ghana school say wo no. Ni nyina no discipline wom. This time you see me hu ne yesi akoba say discipline no enye too much say but your school so ni be what discipline ni be wom. But say obi de ne ba fi ha say ba na so ka say me ba na me fa me ba me ma me ba no enye no me ma ne mpra me ma ne nyehwe o sorry akola tumi sorry ka say boga mi pia kwa bo me kokuru ma ba no ko even test exam so ko ma me tworo na wo teacher nso say ne ma me ye boga wa ma ne ma say ne ma me ye boga nti ne ma me bepe kakra bre ma me di nti no me foa ne oye no so enye emmoa ti sa akola ne baba ka wa na sa mi hu say akola we ye say wa kofia ba na ne subeni na brabo ni e be si de na me say be me fe na me so me de me baba e dey akobie nti na meka gina ndo say ye de nkola ne ba ho say nyame ye adom na say yetumi de nkola ne ba ho no ma mo nwene say nkola ne ye Abrokyire bench na wo say ye jam life ma no mo ye de omo pe yen ka say bo akola no da bi but wo betuma tie no asa wo ye funu mo nti no say ye ka say ye ka ne sa na aha na mo say no yen ye mra na wa ne bi wo no ma no so no mo de aha na mo say mra no ekọ Ghana but untumi nka say wo de ha mra be ka say as be you games for say me mfa won santie me mo akola nti no ana me tie akola ja na life ma no nye de ope nti no obeduru Ghana ho a na wo so wo ja na life na ma no wa ye de ope no wa say so oba no obeduru ha ebe de na obi nso behu na ebe ne fe na waka se akola me so me de me ba aba de bi me fa me bamba ene me tena me ba ho wa asita na ma ye den yen hwe ya nam sifo de bia mo fa phone na ma frɛ ena ko Ghana embassy si no mo ye o frɛ phone a yen fa ene ayi sansem no mote a de na ya na panyi mo so no mo ka fa ho se ne kre ana se nye ne kre Ghana embassy semno de mostly no metibidie but me de mostly na atesem no me pese ne de me mfa nyeji well to me ne de me nya problem bia ho me feel say better sin previous no de na visa no kra na ho den ne ade but now ne de to me ne de me experience any bad bia ho ti ho de me ni bia ho well me so me experience bibisa de but omo kono mo beka no ena ebia meka se metuma kan bibi kakra fa so se bia wo wa be take asylum good na yesi koye passport bia wa wo yesi koye passport bra na se wo ko na se wo niam a wo de ko ne nye okay a ebesi den no so wo mo bi ombotum dia ye den abo meka se sometimes ago me ankasa me call home na me ko visa guy bi ba ho na form so kra all fele kra no na ontumi nye den enfele form so no ontumi hu so nya granted on be grant ama no ne ade ni nyina wanye bibi ode paper ne saa no de beto ho no mo se o nye den onfa we o manfa ade na man so na ne buafu no okun ho ntokwa so ene ka chen se owura na asema wo kan wasem nye de nya abotre no nye den omumwa o mu se embassy fo ne nye den omunye but sometimes if yen aso yesu ban ene niam aye de ko ho na open me buso asen kabomu pa Ghana for muni bi wa hase ha no de Abrokyire asetran de nkabomu ne de bia mostly no bi mu wo private people bi a 2-3 bi wo ma wo ye nkabomu but e nyina ye kese be kese ye be adwen ba ko se ye dwen ekuo hu anase ye no eno no ni problem a ye wo no Abrokyire bebre nti ma ekuo Abrokyire no entimi ngina enam se ya dwen nyepe obia ne motive a odifi Ghana de baaye obi ho a wa na dwen se adwuma oba se obepe adwuma keke nti ada yi bia no enka ne business ho obi so na dwen se me ye peni wo fie anase bia me na me ba ha che enti me we experience sen bia mo nkola no enti nya meka no na se mudi so obi so no nya wo na wo de me baaye me na me ba na mabedu ha enti untimi hye me so enti se controversial no ni say yi no ema enkebom ntumi mma e wa Abrokyire ma me bitimi se okunu aka ekudie ne pa ba yemfa Ghana shops seka ye dimu be dru Ghana na me pa adwene me pe kobi me pe nwadoa chese bibia wo Ghana bia no 23 kilos no
mutumi fa be 48 kilos na mo de eba eno so eba enche kura na masa se masa mo dia menasa but de wo mu pa ne Ghana shops na ase mo ma no mo na mo kodi dwa ba fie yes mo nta nko Ghana shops Asia shops no de ho de mo kwa no ma ede na eno so ya consider ma mo shops now can in the Asia shops now can but sometimes they bu ho ade bi ho to say mako ho adwene ba ko me meto no Ghana shop be say bia 20 euro me call Asia shop na say menya 15 euro nti den na be catch am say me nkoto 20 no and that's yeah because of say yeah price no difference of price no and sometimes also no ye kasa Afro shops no Ghana Afro shops no sometimes kasa enye na ye group bebre ho ye group mo se nipa bu ho meto hwe ho no aba betena ho no si ho no kasa wo dan ho akoye na odi hu seku obi enye obi ano pesa me dweza me tie se do kam wasa me mfa me ho but enye obi ano no so ye den opene sa nti sa ne manyama nyina so di ye Ghana fo no den ye shop no in the Asia shops na wo kan won konko so obi ti ho no ma onye adwuma ote ho no ma obonkomo towade na ko oto na de na okọ ba ye Ghana shops no de obekọ no kwabra otumisi ho no fi anopa ko se nwumere na osi ho wo dan ho akoye ape na de osi ho na okọ we ba ya okọ na de we bi aba okọ adwuma no kwa na short na no asan aba ohun nti no e ko ba ne sa na nipa no nya we ntu atamso to ko bebre ho abafia be free Afro shop na eden eba nti no ena na wo ye ka bibi kwa sa ye hie mu na ye hia na oka na waka no wanka ma na NCP enuanom na ye wo kuro ni mu no empanyinfo na di ye ni mo baaye no omo di bibi to ho no mo se omo no obi aba ha no wanya ne paper wanya ne German pass nti se wo aba na wo ni bi kwa na wo ye domat bi ye den ema no so hu wanka ni ye okata bi so ade nti na ese ye kasa na wo beka bi what you say nti no esi den se na me masala ma baja me dwene me ho me ba beka mo ho bom na me ba ba ye nka bom enye yi ba ko no what you say and if you want to na Afro shop asama make the same thing Afro shop wo be kasa times o mutumi kasa man to ko be so ma yetumi twa police man ye den eba ho na se mi ni krata isi na me ba wa Afro shop ma beto ade ho me ma meto ade ho nti ne be ne se me ko be bia maso be den e be dwume na makoto de mpese me to na ma ye den me ko na me nya problem dia me pe so me adwum sa na boy ba kon ba no ba ni bu efu adan a sa Afro shop bi wo ho bebi na me mpese me bodin onko ho biom de bi okotade o sa na fe de okoye a wo mote wo ka ne ho asem ni ade nsem ni say Afro shop be no bo Afro shop lead them say how na me kan so no obi so aka the same Afro shop no ho asem the same thing also so the same thing so okoho a wonso wo mu si wo mo ka ne ho asem ni ade na me say how sadi we dey very bad na enye no nko a mostly no Afro shops na wa Abrokyire ha ne ade no ye Ghana for no bi wo ha ye ebu o ye do ye ho okọ ne nchen bi apeni na oton ade no na damfo no se na me wife ka no the busu bi kra ne no enti onye fi na dwuma bai na instead of obekọ fi akọ rest no obekọ no enka enye bone se obekọ akoto Guinness ba ko bi no anom but ye beko no we group bi anipa be 4 5 no moto na wo nom nyese bi mo amho na modwundwin utwe mu a na the right topic utwe mu a na the right o we onye obi oba ha na te say ya for story no one more ka enti se me na makoto ade wo na se me du na se me group na me twem bi an se na me ka se madam for dia okay so on cost shop no biom no because o twem ye na mo ka no asem mo am ye na mo group na kaka na wakoto wo no mo ye aka no nefa ka ofie mo tra mo group 4 5 ni ade tu twem a na ye ka ho asem but Asia shop ni ade na ye ken no they are discipline unko to se ni pe gugo te se ma Africa for ye gugo ka efe so be go na mo meko a be ka mo asem na se meko a be meti asem bi a ebe mebufu ni ade nde means wo kra nti wo ntumi hwe te se you fa say Asia for ne de niti na se wo mu ma ho ye decent disciplines dia ye ni problem why not and a price system no so ya another thing because e kroma nyina work for hours ni etua yeka nti se meko kota do Ghana ni ho se difference ni ndo so dia I'll consider my but a bit difference no because too much Bayre first say Ghana bayre ni ade say no ye ni dua bayre na wo meko Ghana ni shop na say wo de mame just 2 bob for you know wo de mame 10 Ghana na say meko e no de mame 5 just imagine me ye fienti e na e no dua bayre ono ye nyina onso to Ghana for you no so egu ni shop maton
Nti wo no akofa fi Ghana ni ho abeto no wa wo ye Ghana ni a wagin direct na wo de ne bo den se ehie ni de ade time nkoto ehie ni de de me betwa to kra ne se ye ma no ye nkasa eno so mo fa ne se we de mo ya wofo ne bi eto so bio the crew man kasa ne papa crew mo free ne maame crew mo free onim difference no obusa no so me free Accra me free Ghana ese kire mo nchi in history ni ye se ne be ya wonni ho a obehu ba bia efia okoruam ne eno so mo ka ne se weda se bebre se niama we no language sem no kasa sem ni ade no eno mostly no bebre fi parent no because me fa ne say even Ghana kra na ye wo Ghana no obedu Ghana kra no obi ha ne ba ka chen say men katwi kan brofo enti bonsa brofo kwa na ode be che akola na ofie minimo bi wo Ghana pa o ye Ghana ni ye wo ni ye pa so na twi no nti me apa grum kasa no nti twi ni ba pa so na ne for on twi na brofo na ne papa ne maame ne kan ofie okosu so akotua so brofo na nti twi no be ka no unhu so ye bia other language ni o say wonti ase it mostly no efa language no make say parents ne ka ho ye ka ho bi aspect no na one no so no eye akwantuo mu bi say German ha na say ade ni so no Germany ha eno so etumi ka ho because enkola ne de mostly no wo no ombeka but more language na we speak no eye German language no because of school na or the Dutch or then adam for din komo or the Dutch ji say parents no ye de kakra na ye beka no no obefa but eno na ndo so te say ha no language no inten mostly no obefa no mo obete kakra de o kan yen Ghana fo mu a ase de bia mo ka se enkora ne ko school a more hours no o mbedu abonte na ye sa chronica sa no but penny ye de want to other countries which say Turkish foi Pakistan foi India foi a omoma no ko bra omo kasa no mu no masa aka kroma kasa eno so de na ma ne basa o say okura wo ka no ba ne srew eno mo so no ho parents no de na mo ka fa wo ba asem honom de kasa na asem ne die meka se yen awofo no especially yen Ghanaians no yen na ye enye se nkola no because okay me say metumi de me one example say me wo me fifia no pa bo me ba na tu nti akola no ko school no ba fia on na ho na ohwe ni TV ni ade a na waye dey wakwakoda nti no se me ba me ne be kakasa no me ba na wada bia weekends me hun kakra bi pe nti no na kasa ne ntumi nye de emma mo but nam kam kola so na mikuto mo so na nkom ye weso be kakasa no because omo force opon ni nyina kra chi no kan omo force omo try omo best but me parents no so bi wo hon so a ye kra ye kan kwa ye kasa no kwa dodge no kwa ye kan kwa nye papa enye papa wo kan akola na ye dey esro so still na ye kan because last me tetre mu se na woman bi kan eka one ne ba kan dodge na dodge akola na ma American akola no kwa busanza wo se azama wo kan me menti asi o na abrofu da efom se twetwetwe no sro nti woman ba ko not ye nchen na woman no the dodge ne kan say adenti na wonni no enka ukurum kasa even ma me ne kwa wante asema woman ne ye den e kan o kan say so wonni ne kan ukurum kasa na we ni dodge ni don do ko no school be kan ade wonte so wonni ne kan ukurum kasa na me sere na ye den isifo nti na no na ye yen awofo ne yen Ghana fo awofo na ye sa niam no e yen sa hwehwe ni mo ze ni I don't know brofo no so ye nti obi wo onka dodge ne kwa na afi aye brofo aye brofo akola no one ne beka brofo to A to Z minim nipa bebre kwa afi kwa one ne nka dodge kwa one ne beka brofo me wo fase baako bra be trauma me nche wa ha we de menya udin di say Cindy Ghana din I de to o e dey so ama dey Openewa ama Openewa na o ma me krum ne hene Ekopong na papa so Swedro eno mo de me bo me se mama mo wa ya de se twi no de be pese o kan mo okay for twi come myself me ho asem ka kire me okay your friend ama Openewa me fi Ghana
Swedru and Akopong. I'm a Papa Dindi, Clifford Amaning Ado, and I'm a Mamma Dindi, Joyce Agamang. My Mamma Free Akopong, and I'm a Papa Free Swedru. Minana at Cologne so. Intina unta Kofi no. Yet bisi ha say why ya dear tisuatwi ni ye no mu ni ho a wotima Kofi akwahwehwe wonu anu aka what the make no me das bebre Yeah, instrument dance. okay obnewa we de me ameba ni nyina yedamase papa ne mame de na beka che Ghana for last yes Ghana for no Abrokyire but yedi Abrokyire no akwete say heaven Abrokyire nye heaven ye nyina ye adwuma ni enye skam Ghana kra no meka say ye wahoto esen ha aha say no sorry ya alam mostly bebre kra de alam ne sorry alam bebo no wa sorry na okọ adwuma pressure ni ade but Ghana no a freedom country na say mostly no yenya akrakra na say the send obi a nipa na ka say o ska we dey so ya ete kwa bia say ska na dia mo no kra no awes no Brian Branson na yenyi say ska no won mo ndwen sa nti Abrokyire no obi wo so a o se chinchia na ese meton me ho niam na say na mba Abrokyire mesre mo media kakra meka so ne say media ni gina social media no mesre yesre Ghana for say omundo mmoaye kakra no social media no niama na omuye wo ho no omunto omubo ase kakra maye omukasa ene niye niama omude to so a ehu hia no anka be ya ye be sere se omunye den omuntwa so kakra maye na omufo niama papa because ye niama papa bebre wo Ghana ombetum dia to so a ebema ebetu ni pampon even yen abrofo na na say yen kola no nipa bebre betu nipa bebre mpon a ombetum aye dey enye bibia aye dey afrimu ti ye be sere na omufo anya ade papa no munya isa niama ne nsekru ni ntokwa ne kasakasa bebre no media kakra metum aye dey aka e de atwa to no ye da masen so ichia Ghana fo nyina yedi bisi ha say na yada busi ha say ombi omodo ema na so ombi omoprono ema ye Abrokyire Nkomo Europe tour. Asentre Daswo. Potokasemu. Osi enhancing diaspora and homeland relationship. Asempa 94.7 FM yesa Europe tour. Ane Ghana fwa mu obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa. Yebetumi afa so ama Ghana afa ne ntoma pafra. Na yebetumi aboabo yen ho. Okwa ben so ane yebetumi ama nchirima ne ye ma eba no. Ane akafie mo machi anyra. Yebmakwa bad moba Abrokyire Nkomo. European tour yeba ye no. Yedru baya aha baya Leverkusen hana inroa kudwa ye no set pastor mo ne aspirin mo ne bebre no kromu ha ene ye no Leverkusen ha say binim se Ghana for the munim se mote baya Leverkusen na akoye football team no nko ba be hu enuama mienu ahofedua mienu omoso super se omochire omadwen fa abrabo a omobo ewo ha say ene Ghana so ho adwendwuna eda omoso ewo ha ohima ifro say ose aba na aba de say aye infantifo eli aye central region me boana ai me fi senya breku binu aba osuso bebo odin baby ofree ewo Ghana ye frame magi me free akwetia na papa free winiba madam Ghana de obi anim say yetu kwan say be bibi akofie eni ayi normal bebre bi sua de ebi so ebepe edwadi nim say o etimpo ade ba eye jema me mo ha say e ba Leverkusen ha say me ankasa de me ba Abrokyire because me ba on a visit na ma back and I me buy na 1 or 2 be ma me de tena but looking back at things, you know, I will go back home. So, Kase Oba visiting the set time no so a dear pan and ma visiting no afe one for visiting anya juma na fe the odi etc. Sometimes we share difference na e wo Ghana ne hana Ghana you okay as a neat whole and I has to cry you okay.
Yeah, kase yeah babe pesca. Ebi a wo diska no ko Ghana wo sesa bebre what I say. But sa ska no ko wo de be ko Ghana no. Wo sesa it doesn't make anything as well wo Ghana ho. And so how no the difference ne say at least wo Europe whatever happens around you no bibia is around you no obi nim wo asem say wo chire wo say komodi wo say I mean everything that's surrounding you no obi any idea of it wo to on privacy and with so many things I hope say yeah at least we do Ghana omu say we okay wo chire kwara obi ehu enti no we ye wajuma na say what had there things say you okay. This the old calamity was here. Seka Ghana, so we are Juma and Kao, you're okay. But Sedo Sika and so Ubi Drew Hanum now, Hisicana, a Kogana, KB, but for whom said, what it no may be free more. A could Drew Ghana, a watch no be pastel. It is a better house, I will be whom I watch the Mukra, our Ghana, and our better hammer, watch a course, son of Patry. And yeah, about that, and yet say, Bia, you watch as such. Sikana de uye juma uwoska. What I say, but compared to Ghana and us, obibe juma a whole month to be paid 5 million, 10 million, it's that kind of scandal. You earn more, ewa. Oh, and as some more no. If say Ghana kwa nipa ni 220 million, which is about a half 400 euro. Would you double as that? Inti no say would just ask and say wo send is 400 ni kwa ko Ghana. And that's what Ghana, though you Ghana and so live exactly on that 20 million. Whoa. And sometimes cry no Obama who say, oh, you are not living any much better be our Europe. Whoa. Because as someone work no say between the pa say or share Sikanda Obejuaha. But rate now they be to your bills in Wahano. As some man say as a cow Ghana Huanke, but Wabeka. It's Dina is one year Jume to any sir. Bimra Maggie, Obamagi also so share experience. DNA ma also so summary with the Europe a memoir. The mammy, that's what I say. Okay, a woman say I had no more easy, sir, but we will be a yes false say who pay Juma near dear. You can make it, but I say making it, you know. Na yes so ye forget if ye easy but me to me say fie no akwadro no so doso because aha no oye den ya obeko wan kwa ni me bebre bebitiu na ye kasem no so a oye dwuma oye okay ewa ha na Ghana for no ye diska no kwa na say yenye hwe but yen no enye easy ma ye nti no yesremo yeso ye de ba at least me da se kra po no e ma ye enije say oh my sister me de kakra kwa koma no of friend me da me ase but na omo yi omo adwene na I say yenye hwe but to get 50 euro enye easy nti yesremo ye domo ye dwemo ho yadwena mo ho pa anti no yeso de beba no ya na mo appreciate yen why you be appreciate the mode ba na momo no ase de o kan say if you food di ehwamo mo Abrokyire ha sei no amodi mo ehwamo ma me boy abatai yen hwe ema no abatai mu no e wa Akonta if you de kambenya ma me ne seboa ne nianom bi na omo asoso mo Akonta mu adwuma ene mofra no ete sanye mu ne sanye breno wom ana say easy when you can kasama me magi easy because o de akwala no beko school asana wako adwuma I was say adwuma no for no so omo te wase e wo time how de beba normally no senka wo adwuma no mu ansana eba ne ba ya na ha wo ebe ha omo kra pa omo ni bibia ye but say
wie na okoye adwuma na na ahomti because omo accept sa niema na obre because odi akwala no be ko kindergarten ansa na wakọ adwuma na kindergarten no between 7:38 no na chese ko start adwuma be say 9 o'clock na sa omo accept 9 na obetrefie ache ansa na akwala no start class 1 na wetumi no so cry another problem no ye mano ene adwuma no hardware ye ni aba also dey na be kan fa ye kan awo ni adwuma titiri mu ma no awo ni adwuma de ede normally wa Abrokyire de enka onipa bia benya enka oni ne partner na te because ha no ba kokọ adwuma na ba kwa hwa akola ede ne ko na chese enne man ya makoso ha without a partner no obi etumi ye ne life as individual but with two together na ye better as one boom no enkola ni adwuma de with only one parent na dey easy. It's a single parental system, no? A hard dream. And I also the door so ha. And also the door so ha. Yeah. The day na ko fasa no ma we ba. Obi be ka say it depending on obi on e but do no. But must to form. Dey the cover single parental system. Omo nim ne be ka say about ska. Nkola sika. Omo so privately speaking, no. It's about how the relationship is not working. Okay. And thirdly, about communication. What I say? And and collide, I think say to bring up a child, should be the two parents' responsibilities of Merino. Right. If not, they are not say one cannot help there, then you let the one go and then one can concentrate. You know why you are there. And no one himself sorry and apart. What do we go school? At least your friend who feel you himself buy a rent by Befana. One hour coffee, who knew be a young son, The more experience. And my way more experience to the essence, ever do For me, you wouldn't need a man. What I say? Because say other parents know is not a responsible person. Say they be obey then what is the use of him? Say, what if you're no better na or sorry for nothing? And it's better to leave alone. Now I wash over. And I think say when you bring up a child you should be responsible for what you brought. Yeah, it's true. And then I say big brother they be at make say bear man now say ja obeja oba ho say oba the big two ebinti no yeah na a hard dream because then nan quantity tipa say a just so a ka ho bi na say they say akwen de bia na eje nkura no de ma enanu nti they say ye ejafo no so no ye ma yakoma ekofom kakra na akontu mu sem say they sika no Eddie. And no cheap madrid say, no tea and modern crown ebe fee, said the bay busian so bay day. Ebe so and cranum asher womo. As an says, I'd no so at more fan crown maybe a dainty and a mamma fan crown maybe. Until my globe in the car. Ye then Colani be fee say, Omobisia, you crew mukasa especially because Hamono only neka. Ukrom kasa no can dodge. Or take kasa no pa but on person beka. Inti no so obeshia kwala wo fia. E ma neni je na obo say o katwi ni kakaka. But ye be fia ye me ya ye do ya wo mo Abrokyire yan. Ye say omo nko ye de omo ko no makosua ye krom kasa. So omo te Ghana no. Na ye ka brofo. Ya ka brofo me say me call bekun na meba basin ma me bi wa yire no ho ne ba ka brofo ma me so brofo nye na me say mame me say mame o ye Ghana ni na no ba nka okrom kasa na brofi so na obias Ghana for the sa but na areho to kai ni omo wo fia
omukrom kasa se wo share to kan ni akwala no Germany kwala mienu ka ho a na ombeka Dutch but with to kan ni to ka for no omukrom kasa so ye krom fo me ba no nti Dutch onti kasa bi agi Dutch also wo ma me kura wo Dutch nye nti kura even German for kwa kasa ye no mo ka yan kasa ye krom kasa na kasa German kasa ndi automatic obete nti no me hope say yan kasa ye de ma ne kwa ye ba mo ehia ye kasa no mo na ye soso ye no mo ofia ye no mo ka cause easy said okay now was a parent a single parent now ko adwuma na ye be bakra wa bre na akra ibe hia kasa na be ye de me aba yes I no to say the when about the fire so be ko na ye ka brofo na sa kire no wo hwa ada angle ba biu na ema wo free se motosini bi bae me wo fa asefo e bitimi bi so mo bi se na wo free kuro be so onim wona na din di say onim wo de wo se wo free kuro be so eti say obi minimum obi a ye kwhia no e wo program ne ba minimum kwala ne from a day time e de wo mo mi bisa kwala ne say eti say oja ho ne ba panyi oja ho hwe manim e ho na meni bre ma me ne papa no so na say na mo ye Ghana for uba otumi nka eti say kra eye no kra onka ne da bi manya ade eti se ba ne say amobre bebrebe amobre ahasu amote ahomache 4 am na mo tumu 9 na mo nkrai bodo mo ko ebi anani obo so kra na nyana ni kra na odene kwa odene ja ne hoka 4 ofi ana ne housemate se onhwe na ofa na ko school ma no mo bebe fie na abo anwumre be se no ndu just 12 hours mo kra de mo ye more than 8 hours as normal you know and just say continuous bo ba ko ye ha 2 hours bo fa ka bo ko duru ha ba ko ye another 4 hours bo ko ye another 2 amenya 8 in no hours now with the change buses ni train no cry asem entima enkra no mo pe bibi wo fi ajapade mo ye se ajapade nya enso nkra no aso mo nyoma dwe se omo sua kasa no e no mo hu mo chi e hu mo nananu mo ne mo dwe ho se e ha mo no na de Jamaica no we are say de obi aye ne ope what you say and we are all coming from different angles right. Obi also on your own perception or no anything but the thing is your Ghana no it depends on individual families. Ghana ni or Ghana or East Legon or painters or treating a better say a color Abrokyire although no Ghana obi so won about Ghana omunya Ghana for on only a dream on or treating a banner sa because and yes be our differentiating between Ghana and anyway it be our families from Europe, America, London, Canada, what I say and you know say I want to be in English now communication is in between and secondly so no yeah you wahan so no and yes person battery and I'm mo family tree your family day tree said ya o ma me din hwapedi mo fra no bebre o ma me a wo no kra no oba ne nim ne na din onim na be ma din the thing is there were so many different kind of people obi o wa ofigana bae ebi a wanko school ebi a onu ko ni me din tro but obae no abewo ha na wakofa din bia koma ne ba onu akasa ko appointment a ontimi ntro din chokofa ne ba ne card beto once for hwe so atro what I say enti no se onu say owo a opese o kire ne ba ekomu akasa ne se be odu Ghana obekire Ghana for difference ne say ofi Germany we boga that is the difference but obi owa me ko Ghana me ne me ba na ma me country obeti asa wati ase me anya se mpese me chi obi se me ba no on titwa na so obi bisa me se bia na me ba no titwa ma to u bisa me ka so ka oti ase what I say enti no anya about say ye mpese be chro
But me say that o ka bibi say as obi wa America. The cousin wa America. But say the cousin also wa Ghana. Enti na meni obi o wa ha no mo a. Me bo, omo wo America no. Ghana for. Also che ne ba ne say obeba ba be share ne adu o Ghana. Oba be share ne cousin bi a also free Germany a obo be share o Ghana. Tell say mo you mo free say mo ma no class mo wo. Enti am ka say wa wo ma me o papa. Be ma no so ma me ne papa. Sa ne na no mo fo yi kra no. E kra no bu so mo mu di mo wo. E no wo ho ni krom. E no so no mo ni fo wo. For the would but to intro obi ni on it. What I say? Ha no try so be correct obi say maame kire wo ba twi a say na oh enti no me ka wo parent wo ka sa wo ti dey. Let me from ma se se abi so mo say. Una na bi say. E ti say play bia me ho be kire me. And I say but me no pe na betumi aka. But the question is of ne say e no kra na e na muntimi ne say ne na kra de onim ne di. E no wa say wo fi ko we so. Opa. E no answer opa. Opa no kra no be ka say onim ne di. So onim ne di. E no opa kwasa. Na wo so so de no onim ne na di. Oh, forget it. Eti oho. Ade na di force ade no. Be ba ye bre wo Ghana ni nyina no. E ma intra na me bo. Ana mo ya ma ye wo Ghana no. Dabi. Na encourage so abo ya mo no omo ndi mo nchi. Bibisi wo ha sisi a ye be da wo ha, ye be si wo ha. Akra ni kofi a hefa no wo fa akọ. Ho no ko re no. Oko Ghana embassy. O fill form na o de akọ na nchi a. Ni visa form ni e no. O tro se o ye Ghana ni a, oni ba bi a wo tro o fill e no. Eno na ya na ekofa ba se mo se Ghana embassies no ene mu ndi ni ye we nu nyina no wo kan say we fa ha no enye di twato mo kan say no ma ni no dey differ o say e tro mo eno dey omo kwa no omo nyi a I think say they will be asking and you know eno dey we all accept it say it's a duty say o say you know we've accepted it. It is what I accept here. Look through the camera. Na mo ka bibi kire mo amunu anu aka say if you know kro na say nyina ye try say ye me ye ma na hu ye ma me ne papa no din eni kura if you so Ghana ye nuanom mo wo kro mu a ye nya ye fi Ghana if you to ka kai de be mo bia ne say enkola no mo ye ma e no mo fi ye kro mu so enti no se be ya o mo ye o mo chi kwan na omudu Ghana omo inyama be easy omo to communicate and to omo ne ya wofo ne ya maame nom ebe to nya good communication interactions ne omo feel at home na I think say ye nya no from and then ye betumi accept say ye be kire ye mma nom ye chi at least we hu hwe kwa de also do baby na ye bisa ne say ne ma me kwa di the say ana say it say ana kroga na office wo Ghana otumi ye ano enu mom de enti no me futu ka kam de mo bia no o say nya ye boy ho modde say ye be che ye ba no ye krom kasa no ene ye chi ye fa mo kofi ye fa o mo kofi minim brother bi oye buni na ne ye broni one broni no wo memu enai ne ba pani no okofie okọ ni omachi okobro oye police ni okay okobro edini nana kotwa photo o makwan bia na so wo holidays na okọ enne amani nuanom no soso edi ekire akọ omachi enti no me hu opuse sede half cast cry na okoyo na yen a yankasa ye die tuntum enti mo man try say ye de ma no ebe kofie na ye ne omo aka ekrom kasa no hu hia kinyame ya aduma Abrokyire Nkomo ye be say hia edamase mo akọ abadoba multimedia Asempa FM Abrokyire Nkomo so we ene de ato amo e Hamburg ene enumba be din komo ye mo akọ aba ye nua na so ye ni agise ne waba Hamburg our person ye di nkomo so ye da wase
Well, you friend me Desmond John Beddy. Me free Volta region, you friend me Chrono, you friend Hikbo around Sugakope area. I've been here for some time. And training shed and yenti, ebe boss no kakra. Openye eye Hamburg Chrome has say, you say Ghana for the donor and a wahasea or mobile mobra on person with the beboa eye Ghana mai. Oh, yeah, one of the pillars are a community leaders are Yatiti Mudino, wo and no number 2. I'm no Abrokyire Nkomo. Office we Ankasano a day and a dedikai, ye wahase. Well, we do several things in this office. This is where Top Africa operates from. And by Germany in Hanover, there's something they all do, what we call shared office. So Top Africa waha, Akwaba, Tos and so waha, and a family care and so waha. So at least we run the cost, we share the cost, so that when none of us will be burdened with the fiscal. So we do what we call office sharing. It's done by lawyers, it's done by medical practitioners. So oko bebia nyomo ye maono na musuma yebi. Top Africa no ayede. Top Africa is a sort of what we call umbrella institution. In the first place, ye NGO. Yes. And at the below the NGO no ye niyama bibri, which the radio falls under it. The radio is actually a community radio meant to educate us. See a be information be a course what the German society no. Yes, so you bet to me I give it further to our viewers, listeners, and the community. And below that, so we have a lot of projects we do. We do projects like leadership project. And this leadership project is all about how best to train our people to become leaders in society. And the previous years, the focus has been more on the youth, because I believe no been the opportunity to learn the skills of how a leader should conduct himself, how a leader should move in society. And I feel say yan to me anyano, or say a pe kwan biswa. Yebema youth no atumianya the same thing. There is a program too we've been doing the past 6 years or so. It's called the Kids Radio. Kids Radio is just a radio program we do for the youth. And if you don't know critically, you might think it's just a radio program. No. It is a program you design how school corner. There's something on marks in a test. Your participation in the classroom contributes. So you need self-confidence to contribute in the classroom. So years back, we noticed a money baby need that self-confidence, no? And so we have to design a program that addresses this particular issue. Meaning, in Korani Baha, no musuya how to maneuver their way, how to conduct interviews, or no na there be obisa question. And to be say a change ni way of behaving in a classroom or behave very active. And about 40% of what they do in the classroom, this presentation, how they participate is all part of the scores discourse. So Ubensena Koraninya the self-confidence. So the major idea is the whole thing about self-confidence. So our children too can participate actively in the classroom project. Then we are also a sort of bridge between the mainstream German community and the various African, let's say, consulates, embassies, will be on the problem or the braille say problem. How best can you maybe mediate for us and solve our problems? These are some of the things that we do. And like Top Africa is also on the school pool. It's a Top Africa war. The Ministry of Education, we are in their data bank. And at any given time, so help be. If they want anyone in the community, they have a parents-teacher meeting. And the need, once a casa difficult. And he say maybe Ethiopia ni be. Omube bisa ni ma, ombe meeting,
discussing the development of this child, they tell Top Africa, say, oh, maybe in 2 weeks' time, no, ye per se, munya ubia or can Ethiopia kasa no, to me can German kasa no so. So there are most cases, no, then we'll ask someone to be representative. Omaya Jumanache, Moya, how many years in it? I think we've been here since 2010. Initially, it was more of the media aspect, but along the line, no, people started bringing their problems, and I think the past 8 years or so, no, concentration are more of the social services, the community services. Osaka Bibi about traveling. Aquaba tours, they serve the people with their ticketing. This internet age, it's a challenge for them. So those of them who want their visa applications, passport issues, they come and they are served. And at the same time, luckily for most of these people, so Top Africa soon to the same building, and to say be you can say onya visa problems, the passport problems are, then it's easier for the woman to say, Desmond, these are some of the challenges we are facing. If you can't find a way and maybe engage the embassy and see how best such problems could be solved. So we do all these things. So it's good for the citizens. The Tati said the okay, my passport the same, my visa same. As a community leader, a DNA normal pa Ghana for not to complaining about the mission. I think you see the issue, we have to look at it from two sides. Sometimes and you're fair. Say ube hu near Kosovo embassy now who crom for no. The one of the major challenges, I've been to Berlin on several occasions. Sometimes the problems never be bria. Then you took up the challenge. Then you go to Berlin yourself to find out what is actually happening. So sometimes you go there as a community leader to interact with the leadership and find out what the challenges are. And sometimes you know to say, well, calls nobody picks them up. So I've been to Berlin myself. I went to where the calls are coming. And you know to say, the number of your population about be very big. So I know to say, they need more people to be there. What I say, 1 of 7 this huge community is not enough. So the calls will be ringing, and there is only one person there. Offer but could not be bring so boom. So I think they need extra staff to be able to address that particular issue. That is one. And then you see, the population, especially even just in Hamburg, also. So your capacity, maybe the embassy is having the challenges to serve our needs at a given time. So maybe the capacity has to be increased. See a bit more to me as serve more like it used to be. That is also one of the challenges they have there. What I say, human relationship there, we are all different people. It's the way we all handle situations. We are all different. So that one, it depends on the officer in question, what I say. Then the other way around also say, so can be sometimes. Yeah. Unim say passport be and so you need your visa for everything. So why not start on time? Who start on time? Probably they could help you. But sometimes we wait till it's too late, then we want our problem to be solved. It makes it quite difficult sometimes. So it's a two-way side, but nevertheless, since we have people who want them to serve us, we expect the best of them. One way or the other, I had some discussions with them, the leadership. I was proposing if there could be a way out, that they could find a balance of employing some of the community leaders here, name system See, a BBC, they'll be able to advise accordingly. But you notice it's not part of the system. But hopefully, if it is done, problem be bad, this officer can easily call the institutions around, the ministries around,
and find a way out. And sometimes he understands the problem of the people. You should know that the officers are coming and going. But most of us have been here over the ages. So we know some of the challenges and we know how best to address some of these issues. So let's see how best we move forward as a people. Desmond, one of the pillars I make us a Germany office there Hamburg. Challenges now okay be say any computer world near one. You know be any computer and be fee. Because computer is so that's so bet me the BS in the fee. But also challenge and be brain say answer some of the questions. And also, so what can I say? You see, I don't see it so much of a challenge because even if you American visa, British visa, and yet that easy to fill. Sometimes you need extra know-how to be able to do. And I've gone through the application forms, and sometimes what you say, they are just a bit too clumsy, too much. What I say, it could be make a little. I've been to Berlin before. When people bring challenges, I'm somebody I love to serve. When they brought it, I went to Berlin. I wrote out what I felt could be done. I was there. They have an IT officer. So we sat down, and I told them this is what maybe if they do could make things a bit easier. It was done. Yeah, but sometimes to more limitations because others come from Accra. When you know the level of your people, sometimes we shouldn't make things too complex. The applications could be a bit more simpler. We have a lot of educated people who also come to this office to be helped because no calculated time or be trust or be pay bibi kakramo be or on daily basis. A better manager no bet if you are spending 90 minutes. And of course, near me spending 90 minutes no. Minko po be our on daily basis. Now me pay bibi kakama now solving my problem. No, so these are some of the things we could look at. A binima dream say, "Oh, officer will be you are conniving with the mission." Say the bear 10 be on beba momo officer say. Na maji omu bibi. It's omu no mutifie no mo yakura. Omu timi nye. Yes, a choke who be answer. What is asking me? I say? We are in Europe. We should be above such thinking. What I say, no. If the Germans live on know-how, so if you have your limitations, don't be blaming other people. Out of free will, I think what is good for me is good for our people. So we do those things just to make sure the people are sorted out. What I say. And then there is nothing, even if you go to the consulate, people are going to help you. You must not necessarily come here. You can go to any other places. And even more especially, if you are capable of doing those things, you wouldn't need assistance of anyone. So these are things we should just ignore. Print out, no. Maybe could do honor say, embassy in the case of print adena out. Almost say, fairly adena online. And cardino and connoisseur, and over can say. See, I think the challenge is that, like I say, sometimes we need to be occasionally organizing some sort of seminars for our people. Form now quite two-sided. Who feel it from we are. Something my feel from we no, it has to be printed out. Then some also don't know. Say my feeling forms I have to go to where to book appointment. And to be also we are not wapim. You see, so it also needs more education from the embassies and more education from the community leadership. But there is also the other side of it. Sometimes the embassies make the effort to come and meet their people. But sometimes attendance is not that encouraging. We should stop these blame games and see how best we can move on as a people. That is the best thing I would say. That's the okay. Community services are
embassies no try say amode beboa Ghanaians na omo ha say no na omoba community ni so no omoba be yeso so a ebinum nam say adentina embassy ntina ne ho no ano onye traveling. Just imagine the number of people who travels to Berlin every time. And we live in Hamburg. Hamburg, you can say, is the capital of the Ghanaian community in Germany. The majority of the Ghanaians live around these areas. So, say mube to kwande biako Berlin. Na Berlin say oba munchaya. Why not happy about it? You see, we should be very frank about our discussions. Because most often, no, we should also stop this free mentality. Say embassy ni baha, they need a lot of people to assist them. The embassy staff, of course, will be paid. But Ubinja Nejuma 3 days okobwa embassy for no, so that they will be able to serve the community. And ebi amo contributing na ye 10 or be na ye demand for no amokobwa ya. I don't think if you are traveling to Berlin, you spend the whole day. You spend a lot of money. And be a call now contribute 5 or 10 or be see for na beba embassy staff no. You find support to Monsu Kakra because on Kwejuma be 3 days. That money might not even be able to pay him. But at least no Ononso Benya Bibi Kakra Kufi. Sebe Ononso Beko Afro Shop Dijwa Kakra. So we should be very realistic about how we do our things. Ghana for I ha say mo komo nim na bi so twemo san ene sa eno so no afiri na eba. I think those things are never going to end. It is in every society. Society be obekomu no. Ye won kwofo de wo kwa they will push you back or they will draw you back. I think but who you be as any person goes for anyone. Oko bibia no vision be. Who mission be now, they buy into your vision, they see your mission, they will see where you want to get to. Use your energy and work with those people. Don't, because when we get distracted or progress, so don't pay so much attention to the negativity around what you do, but rather those who are prepared to move with you. And even there to know the objective ones, even those who criticize you constructively, no, objectively, no, to your move. What you can address, take it and move on. So negativity is something you should not pay so much attention. It would only distract your progress. Beba me who say Turkish for ne abusuya community ni wo mumu say yakra de tima ya kwenya community hall aye timi ye bibia wo ho ne boba krom ha che e pa ne akwasidi ama Ghana for muntimi nya mo community hall enfanye said okay ye betimi afre ye nyina akọ na ebia embassy for na ba address ye and now obi free e ba address ye say me ba ye me pe hall kra na ka betima ba ho na minimum be kan de ekoso ofie nyina no e de ne simo kwan. You see, most often no ye share development e binu ba ha ja binu mo and binu mo so omo hierarchy ni ye better chen binu mo nkofo no bibi no omo communities are say leader ni se they try to do it. Omoko na moko pima no ma say dey ni anya ni yi. Then they correct it, then they move on. Unfortunately, it is obia your boss, obia your neonope. So most often it's difficult for us to come together. But nevertheless, no, we've also made some progress. One cannot say ye ba ni enye at least uba and we've welcomed you. What you say. So, but just that the pace is not as fast as the others. So, yes, you know, we'll see where we are not doing well and see how we can correct some of these things and move on. Some of these people, my generation now, so until the new leadership, they have a better understanding how structured, how organized German is, and then they take up this leadership. I think what you are talking about, let's say in the next 30, 40 years, our community might also be there. The most important thing is knowing that we also have to progress above the level at which we are. Some years back, to me, when I came to the office here, about 2010, I was running this office alone. Because electricity bill, but for some time, you have others have joined, and we are moving. And it just say yes,
You're beginning to understand the system. Say, and who he answer won't come by Jumano de Nina to Adaka. So we are also coming, and I'm sure the generation after us will be able to do some of these things better than us. Abrokyire Nkomo Europe Tour. Asentre Daswo. Potoka semu. Osi enhancing diaspora and homeland relationship. Asempa 94.7 FM yesa Europe Tour. Ane Ghana fwa mu obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa. Yebetumi afa so ama Ghana afa ne ntoma pafra. Na yebetumi aboabo yen ho. Okwa ben so ane yebetumi ama nchirima ne ye ma eba no. Ane akafie momachi anyra. Aha ye Cologne baby Ghana force so etipa what you compare Hamburg ni nasifa Cologne so ye baby Ghana for do so babeto ye nuanum bi wa ha omo yo majuma kama omo barber shop esatro Ghana food stops ni bi wa ha say bi odi ni baby a free wa Ghana your friend Isaac Manu mi free say assign so ko jina na yemuso edin etimpone ma de ba jema memo ha se bibia ho beto wa emfa ho ne bibia ote yinyina ye ba se ye ba be dipa ni abobra do ye ho ha ye adwuma bibre ho kire wo mu but ebi mu so efa no easy because akwa normal thing atsetra no ebi de ye ebi so e de ye fi se obi ane de o hwehwe na oti ha bobra binu ya na ase efie so ehia nti ya mudum asoto form se de mutieti de ekoso efie mutie news adun news de bia metwam a meti se mutie ne esembe na mutete no Ghana ya na mufi se hamo ena de so botia emamoneje oh de asama ya yetia in fact ya na ha ye kakra ne obetie ye se ye kun obi ayira on se ha no unhu sa ne ma no so ati ase ena mo se asitra mo so ayenten adwuma sam ne ade but the me afutu akra me ma menu am se di obi aye bia onyene no nso mu yie na sada usiti ne ya kasa muntina uhu se ye kunkum ne pa Ghana na krom ha no utimiti o news no ya etie news no aha no mo ade ba ko a manager mo ne se even class ye kun obi an accident bi class ya unhu se broni bekwa kogina ho afa camera ye video dia to YouTube and I say BBC before so be hunu o YouTube no enye easy so be but Ghana no to me say bibi no be atwe telephone no gina na o video no dey to public e basa na eguye tuntumfo na bibifo no ye nimu ase especially ye Ghana for no so ya na ohun bibi sa e ha adwen eguye nimu ase this is the okay akosi say aha no yekum nipa ne bi ba ekwa mo fa so report no different yes you say you should buy or say this report here there yeah I was say yes some because enye nsem nyina na odi betudwa so ati ase ade bi wono ma hu a do I was say o kan but untimi mfa camera even untimi mfa camera mfa nkoto obi a wo wu a say bi accident of woman wo wu oda na o de camera to no so na de aba beto ha unhu ye ma kwampo ma onye sa ye besi u court so ati ase na sembe pana ya na opeseka news Ghana for ye media no sembe pana mo pese de tudwa emamo Abrokyire kamo so mo ho beto mo anase mo nibeji oh de ni beji pana sanka sanioma no omunsi ho kwan so ahu ye ma respect bi mram na said de be ya ye deja emma abontin bebiri na news no so no omo ka de omo be ka no ama omo nka na sa akwa omo ka omo ntu ho anamo na ehu se asem na omo de betudwa no omo aye bibi afa ho because after no na omo ka ne news na acha 1 month 2 months 3 months onti ho hwi bi na esa twa ko na kwa na ekoso na ya na muta ati se Ghana adwuma ni ho me ba ekura mu bi aka se Ghana adwuma ni wonti na ma backroom hasem be pa adwuma ye uti se obi kasa asem na e ba otrim oh adwuma ne de nyame anim no kura ni on se ansa na obeka se adwuma ni ho no na adwuma bi a wo ye de o se onya firim no unya mfirim especially ye nananom akuafo ye maame mu ne ye papa mu akuafo hwe se obedofo ayefu abre no ho a the end of the day obetwa body no kra be free bush aba no 2 days 3 days na pro hwe se ha no yom timi di body free Colombia na we mu na ebre yen a friend say Ecuador na ebre yen
emeyeto from Germany had to Ecuador ekwan wakra chen Ghana but enam say aban ntimi nya hihye bi for stock say bia yakotwa board ye no ye bebo ho ban na yeso ye timi akra board ye de akọ world market ama ya to ama mansan nya bi edi ana say ye nanam akuafo so anya mfaso wo so ntino ye yakua na say enti na bede na yakasa adwuma ha no particular krom a obi oya aban adwuma ni skate so obi oyakua ni ha akuafo na woska because of senior humanity it is aban say onhwe na onye bibi mfa ho because bayire ne sa bodie mu aye kan ni nyina no mfi say aban de bibi hyemu a na say obi amfa na ni anhwe school nko aso na yehu say oh me so kra me ko buhia me ye adwuma me nye ska mfi say aban no so kra wo ho beto che say obi a di na ni akire school ena so Ghana no school no obewie school no ehfa na akoye adwuma ba say mum sanke timi ye bibi ema no baye na ye wo no natural so afuo na ade anyankopon de adom ye no akabe boy because ene kruma se body one box no eba beduru anoma wo ton a sika wo ewo monye sisi no akola bi epaja ba ofiri kwaye mu anu ofiri kwaye mu adwane abaku because onim se ho no mo no feature bi ani wo but ye no hu se omo won krankra eba akura se wa ba bedo a anka ebetena hotel bi ama ye nananom so a omu eba no omu furu ayen so ebedi omu achi ntine ya na obi wie school on person obekọ afuo nim na ka odi ne nim de akọma adwuma na kosoro se wa hu se okofu mu ho no mo na emfaso bi ani so school na wa kọ no ebesan ye de aye useless se anka ho no mo na anka obenya no bibia free mu etu wa betena enkra ko school onu mukura me wa bia me kase kra o free akura so na ye de na ba school wonka etu onim se de ho no mo life ni city etu wonti me san ko back so ho enti so onu aba na wa benya bibi no onu bi so television so na obi hu na ma me so me nko na kwadwo koye no enema mu ye ma no na nyira ba betwoku nkran na ho kira ba musika bebra mo nya wa ha anna mo fa university wa agric ni mo omodo wia na mo de ma de aba beton so a eno so ma dwen sa de na ho ya dwene ho but o dwene se obeyinya sika obebranya sika se o de koye investment o Ghana obedru no enu 1 month 2 month next kan nyina asache why because of say abano eni mo bia o de beboa eno ne nko a so ati ase eti nko an no be fight ya no enyi ya na ye youth no of today almost adwuma ni Ghana ba me ba ehwe babin shop awaye wa hase away but as obia mpese de no be hye saa enwuma we mo ba wo ba hai eso abebie shop kama ono nu ye adwuma he ni pegu ha a omo beji omuti me kra wa yi miti kama adenti na no so mo ntimi nka ho ase okay de meka kakra ne se adwuma bi obi ye bia onti ne no hwe ni yi because baba adwuma ya okan ahyase no na nkrofo bebere mu se ye adwuma but eneno mfi se Ghana kra no mo hu se ye adwuma enti sisi no de meka ne se de adwuma obi ye bia onti ne no onye ni yi ena ema ye mfa ye ni so enkosi aban no nko aso se bibia ni aban no na ibenya mo afri no ho do o mse ne mum se ye so ye boa ye ho a se wo hu mfi se oman no ebekoyi enti adwuma bi obi ye bia mfa ho se wo Abrokyire wo Ghana me de bia meka je obeya ho beto no se wo ye emfa wani nto se we e basa na wo no wabrabo no be ye basa obeka se bi adwuma ni Ghana enso na bia enema bi a odi asi wani so a ho odin entimi so what I say enama abasa minimi nua e ka se metima hwe se oyobi a sebi preduasa bani mu fere na me de ka oyobi a oye physically challenge but krum ha say wa fa ma ya kwadro osa de asua sidisi yitre osa bie ne shop ye be call ne shop ni side akwa akohwe normal wa Ghana minua de na also be ka fa ye nuanom a omoye handicapped said the wusi ye adwuma yi ebebre ya anom da kogira kwa ho stress ka e mu se support ni ho aha e de na ma otimi nya arehemu so obetima ye babinwa oh de e shebin kran ni se obia se be wadi dem bia no first no na ye fi se on kanipa ho but ene no ye hu se ye so ye kanipa ho nti de metimi aka ni se do
menyina kwan ho sɛ siska but mesrɛ me nuanom so a sɛ bi ɔmo yɛ ayarefo a ɔmo gyegyina kwan ho sɛ siska no kakra bi a obenya bia no onso mu yi na enye sɛ da bia obɛsɔre no wakɔgyina kwan ho da bia obɛsɔre no wakɔgyina kwan ho ɛna ɛma yɛ ni mmere ade bi so bebree kakra bi a obenya no ma wani so fi sɛ ɛno na Nyankopɔn yɛ de ɛde ama wo obi wɔ hɔ a ne deɛ no ontimi mfa nyɛ adwuma bia ɛne deɛ ɔsere sika kora na uhu na ontimi sɛ o deserve sɛ ɔsɛ wokyɛ ne bibi but obi wɔ hɔ a te sɛ me sei ubetimi at least ubetimi aye bibi kakra bi da support wo ho nti mesrɛ wo mo sɛ omo ho modern na omo ntimi enye bibi enkreti bibi mfa ma omo a nti sɛ de me a metra se plan ya me ye baba yi so ho nti mesrɛ me nuanom a yarefo no me sɛ yes mesrɛ wo mo modern na omo moa wo ho na omo nye bibi but usomu na usomu ya ebeye yama aban no so ene ye ka no supporter eso de ma disability group no so no ya na e wo form intina bebre di koye say ene so de na be ka fa ho ai support no me krapo de minim se mente sa aban kra aye hihye bi a ode boa sa disability for no minim mente se bi wo ho de a me de minim ene bi wo so a menye sure se de o so munya no sa na munya no nti sa aban sore na o so mu ya me fi se ebema kurumu so aju kakra ma o ma se bi o mu na ma o mu se srade no ebe ekofom because obi okra wa ye na adwon se bi a anka obesua adwuma bi ana obeye bibi but emwa ne ni ho na beginning no so no de ode be start na na problem nti so onye obi kra de ne to adwuma mu na onya start ya mfi se ebi kra na o talent no but se de be ya obenya support no edin nti aban so hwe na se otimi tina ni hwe eho no ma mfi se ebeboa ye yi kwan a highways e wo Ghana bebre baby a mo be cross crowd ebi ni ho baby a ye be ye ebi a bridge bi ama o mo fa so bi ebi ni ho aban adwuma bebre kwan a obefa so crafo stairs no e de ne mash ne wheelchair na akono ni na ebi ni ho mako ene wo bi sa aban adwuma bi a ye public ayi no se access no anye wo mo ye disability groups no ya ye be cross so ne down 10 years na twam eso still de wo ho na o de na be ka fa ho omo yale obi okra se bi ontimi nante enso obi anso ni mu ono kwa na te oye ni bibia because onya si form a oni ba bi obefa obi anko so ne nsa se me so nsa na mabo watra lolo kwa na se obi a wo ne kwan nti se aban ye bibisa o efia ma ya onwene ye nso ye ho because eya na ye mobo ye nuanu mu bibre pa because o hwe pa se baby pa choku na obi kra sebi o na ni afra na okusan kuta stick na onye obi kra ma ne nkroso no eya na edin nti ebasa na ma ye mobo pa nti aban onhwe ekwan obefa so a obeboa ye nuanu mu ayalefo because you see no krom ha kra no so okofro base kra na e obabi omutena ofutren a e obabi omutena okọ market kra na e obabi a omugina ebo etu omu sika so enti ni nyina no visa ban yesa na ebeboa ye de ade ba kwa me hu ne se yen ya yedi dem no ye wonim die pa se wo hwe niam a ye ya de ose o ya de no tumu se e different chain obi a ose o wa hoden no enti no de meka ne se aban no ontinani de message su biem se ontinani na onye de onhwe yen ayalefo no na se ohwe yeyi a yeso no ye obenya emfaso afri yeso obenya emfaso afri yeso go me say me won krofo be se 6-7 a machire omo baba omo ye baba ane omo ankasa bi omo shop so ahu ebi okroma ebi wo South Africa sisi ame no kasa so ahu enti no say aban ehwe yeyi a aban benya yeso emfaso yenko baby a body ne banchi ne wono so na yenhwe said the Ghana shop ne city aha Cologne Mafosa Afro shop Mafosa Afro shop na uhun Ghana yene adwene kobi ne yana ni din de mi hye de ni mo Samon ya ho na we so ye de ya adwene if Ghana right
but ɛnam sɛ yɛntimi nkora ne yɛnti bayere wei nyinaa sɛ yɛ o mabɔka bayere wei nyinaa sɛ so sɔhwɛ bɔde a ɛde firi equal dɔba na ɛtumi si ha no mo bɛyɛ sɛ 1 month na ɛnyɛ hwee Come. Right. Okay. Na Fanta Africana ohwe yikra boso a. Yeah. You Africana. Dodo no Africa. There's a normal ha no. Dodo na Afri Africa there but Ghana. Yeah, dodo na Africana. Eti no so no be kan say. Eno na me di kan me say anka aban ne hwe. Na anka onye bibi mfa ho. Efa ye no ba ye nuane no ontimi emo ho ban na yenye bi na export famra Abrokyire ni nyina no ebeboa ma oma na koso obi man so de kra ye ton na ye dim so at say na ye Ghana for no so ye wo Germany ha no eya na ye pe aduane a efri ye nkasa ye krom ti se obi ba na wanya no bia no de amamanfi no atọ no bi sa o ye say o ma mento we bi sa ma ye ndẹ because ye krom de ni bi ni ha na me hu banku mix sa banku mix no Ghana dia na say no susu free baby banku mix Ghana I say Ghana flag Abrokyire Nkomo ne de dru German Cologne ene enu a enwu nyina wa ha say katie ate say yen kan ye ho so mom no so be kan say ase ankrankre no emma adwuma ne enkoso ye kan ye ho bom a enka be nya yen Ghanaians no ase obia person no nko ate ne ho ye na ade eno so eboa yen eno de emwa kire say on say nipa bia say onko a yesi yensom ani nipa nti sanka ye kan bom a mfi say ka bibia be koso ena ye kan bom so a mfi say ye kasa e be ko akiri e chen say onko a obegina na waka asem so nti eno so no e wo say ye nuanom ewe na omo ye hu bibi tofem no de na betwa talk me daltiefo nyina ase me nuanom Ghana for me damase na afutu kakra so am de be ma mu ne say mo hwe mo ho yi na ewo mu say nioma ma ye den so mfi say obi a hwe ne ho yi a bibia o yi bia no ebeto boko amano fi say ewi ase de wo hwe ho yi a na onyini che say enwa hwe ne ho yi a na onyini po because wo nkwa wo ade nyina te de meka so obi a hwe ne ho yi yebeda yenua Isaac Menu ase se yebai wanyamre ama yenene di san komo we se dem sika Abrokyire Nkomo ye de aba mo doorstep ye ko yenuanom ho maako omo matra ha che ekwan a omo betre mu ni noma bebre ebedi ho komo ne de abafie yenua so noma mienu na masua free ne ho noma mienu a masua free ne ho no se wanfa ne sinto se de beka no wanfa ne disability anye ti se o tenase se obi nkohwehwe mre no otima bɔ ne ho mɔde hwɛ shop kakraka oba obi ma so wabɔbra etima bie sa shop we Ghana fo nyina ba ha ebeto mɔde wanya no nko a babre na hye sisi yitire wo tɛ yi nkofo ti wa ha yete Ghana na de adwuma ba akopɛ ɛna ato ye ho so no uduru obi ma so a nipa ba akotimi adwuma ba miensa be ba ye mahu se watima ye adwuma mienu wo ton no ma sa yi itire wasa de uni aka ho ni na hye ho amu yitire ye da wase Abrokyire Nkomo Europe tour Asentre Daso Potokasemo Osi enhancing diaspora and homeland relationship Asempa 94.7 FM yesa Europe tour ane Ghana fo a mo obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa ye betumi afa so ma Ghana afa ne ntoma pafra na ye betumi aboaboa ye ho okwa ben so ane ye betumi ama nchirima ne ye ma eba no ane akafie mo machi anyra ye makwa admoba Abrokyire Nkomo ene de ya bafie abesia abusia baako ye oba na okunu se de nim no omo na eti omukro mu ye Cologne ene abai papa udin di say median kasa de George ene wo different me wo bibia Ghana ha bibia George ane different me nti wo bo George o Cologne hankwan de a bibia be hum as chairman so medini Joyce Ajimai chairman George na obadwa na yeshia wo Cologne edin komoy ebedi kan ya busa Abrokyire de nyina yese e ba be pe bibia kofi e be boye bra na de na up to this time ase wonya mafie wo de wo ha na mabeto de na ma wo timatena kru mu ha efie dodo bebra
ontimi mafie midasi Abrokyire ha no de ontimi nka se o ba ha asan wechi akọ just a simple sa obedu a enkratasem ene efie so problem ni ade se wo try say ubenya o paper ansa na bia otumi abefie ena efie so bia ye twon bia yese ni ade nti niema ne de bebre na se wa betra ha kra na wanya paper kra no a obekofie no ebi kra no efie nsensem ewo ho eye oman ni mu nsensem bi wa wote a na oyemu ahyew say si boge bia ba wabewu boge bia ba wabesi dan bi wa ha akoye say nsensem bebre akronfo akokunu ni ade ema ya ye wo krom ha no en tumi boye yikra say yensi Ghana kra bium eden ya wechi na mmom no niema ekoso oman ni mu ni ade no eni se ye kunkunkunkum mu ni se niema sa no emboaye eboye hu bebre enti ye stress e mpenifo no oman no ye den a ye kura ne Ghana ye ni bebi akọ tike ye be stress enka on be bo oman no ho ban ye se ne be ya ye su ye wo akwantum ni ade because ye nya ade a ye de ko ye chi ye sansa fa de ko na chi enti se ye nya bibia na kronumu a ne de beba na se ye de ba kronumu so ya bepe ya somdwe kakra so kronumu na se pressure ene ekunkunkunkum ni kronumu njo a ye nya ahonka bi kra se ye mfamra kronumu betra ho ti ye be stress mpenifo no be hwe kronu abo kronu ban ene emu akronfo ne ade no because akwantum na ewo no nya hoto ne de wa ye ba se ye bepe bibi ne de befie na se efie njo akwantum njo a ema eboye san ti ye be stress won be hwe o man no ye no che se mpenifo ne ade di so aprosifo ne ade no be hwe na o man no madwo se ne be ya yeso no ebinya somdwe a ye betumi abefie ya badwi ahom kakra o that's it me die kakra meka to aso no say okay dia waka no no cry dey batch bebre no so fi social media no endi moaye because Abrokyire has no ye wo social media no wahanam all right say na mo kan no but entini say wo be kona niema a mo de ba no ye niema papa a etumi boayen enye niema a entumi boayen because say ne omo sikan ekunkum nya de a o kan ebi wa ha o ebi wo hanam say nso no wonhunu more say nya yen be hunu Ghana no at times ebi wo ho a story ni bi wo kwa na nye no kre nso no mo de aba nti se me wa ha na se mahu se bi a obi akọ Ghana no kọ Ghana no anche within a week no wawu ebe de na be ma me encourage se me so me den betumi aba ho ye ne se me so me ba me so me den mewu ye nkola no kwa ye no mo wa ha no na se kọ Ghana se ye betumi abu okun di a me kwa ye den wo nti sa social media no e wo se police for ni ye we but social media no so mo hwe no mo hu niema e wo se content na ye se ba na eboa yenzo ye wa na ebo so mo Ghana no so bi so me de kakra me kan so no se utie ye maame ene ye papa ohun se de o man ye bebo ho ban ye na bibia ye kama mo ma bafie no ye nia so no a ye ti o man ni mo so no e no ma ye digu social media nsema ye ka no esa boy ye nia ye hu dia ese ye hwe ye nsema ye de beto public ba o ka bibia me de e fa ye mofra no sa ye me abewu magu edo mu nim obi a ho ye na ye bedede wo mo ye no be kasa a kire mo no ma bia mo mani aka ye Ghana ana mo ni be kom nchi ye Ghana si ye ni ho a ne de no ma bi se tu ho be ha dwen eti sa na meba ye ma no so eno ni titiru pa Abrokyire Nkomo no e kwan be so ne ye fa hwe ama ye ma na ya bewu magu ha no doctor se wo mu nurse se wo mu teacher se wo mu ombetimi da beboa ye oman Ghana eno ena maame putu sai wait ni wo ho amame opanyi sa ba ho de wo yire ka ye efa sa negative stories ay deba ene pictures ay deba sa no ma no edimunya mukra na mude munim fie kra na musuro na bede ye meyaba ekwan be so ne yeso be fa bio social media problem ni de Ghana say akoye suatra amayen bebre because social media na obebia
obia ye ne de boa nkrofo ye wo Ghana ni baako okrum ha o TikTok ni ade o social media ni ade a oye niema bebree wo so kyerɛkyerɛ niema bebree efa yasetremu ni ade eye fine but efa na Ghana ho nankasa de akwa bibi ti say aye fashion am obi a kyese bibia keke na kyese obi a de abeto so na ode say niema enti me de se me fi say senka umbetimi aye bibia ebetumi abresa ade na se a enka me fi say enka be boa en bebree because etumi putu yenkola no eji kyese on pekra so beti Ghana nim because oshes Ghana social media ne niema esi koso kyese niema bone ne niema ekoso ne ade na ebo muhu se o meba Ghana o ka se o meba Ghana kwa na no akofa bibia be kire o se hwe saa de we hu o so TikTok ohun o bia Facebook ohun o se nti ma Ghana no ebo ne hu onko nti e be sere se mpenifo no obi bia o be yafa se media no ho de a nke be boan bebre yes amra ye ma no so bra ba se mo be ka mo ho abom na makọ animu e bia mra ene makwan ya ka kran be do second cycle institutions no so me ko secondary school no ka mo do be ba fie no ma be ko 2-3 years no ho no komonya classmates se de be ya o china muni ho a o mu nim se be ko school ho Ghana me wo classmates bi ho me wo family a second family bi ho eno so madwen sa dwo yo I don't know so like I say yeah you dwene ho sometimes you know din kakra mai because obi aka cho say wo do ba no kwa say wo de ne ko international school nti wo adwene ne ya say fa ne ko international school nti international school so wo hwe expenses na e wo ho na bia na din kakra ye den e ma nti na wadwene ne nya wo say fa ne ye den fa ne ko sa na ye ho no de kakra metuma ye den a chere kakra ho madwene kakra metuma chere ho no ma e wo ho no international school na wo kano ye wo school A school B school C anye bia ya na tiko ka chere no na ebu mabam mo ama kasa makọ akọ se schools ni bi se ehun se we dia ma ho de betimi ni di kan no mi ja bibi kakra ho no mo na ye wo nipa no so bi wo ho no ma se ne awosi kan ye na se bi ankrofo de den ekeka no sa yesi no ya ebi obi tumi ka se well na wo abofan kwa de ne ko Ghana na o ko school no ho no wie school na e de ba de no ba be den o ba be ye na wo ma ko school no ko Ghana ko munye bibi no mai do mai na wo do ba na ko school ho na o gi certificate no ho a o de ba be den enyina e ma no me ma me si kwa wa kan bi da because say me ba second boy yanko onye den onko university wo Ghana ma me ka chem se mfaso bi enu e be den e be ba so ama no na se asemaami owo me na so no bi na no ka se akola ne ko university o Ghana mfaso bi enu so be bo ama me a esi de na SM so me den me follow se manya adwene bi manya madwene mu anye du kakra nse na me follow ni de na nya de me den me manako nti sometimes no so no ejina sa ni ama no so bi papa so e wo de bibi kan ba de na be ka fa ho me da se bebre yenkwala ne de nam second cycle ho no enka eye important because me fa say ho na nyina ye ko school ni ade etinka nkwala no ewie primary no wa na second second cycle no wa ka fi say enka ye good but niema bebre e put in off enam situation na wo Ghana no even ya yenkrof nankasa ye womo fie no ye mpenifo nankasa wo fie no ene je say ye man nankasa no ye believe ye man no ye ngi ye hundi security sem no de eno mpon de ye mfa no nto nchen because o maybe e bi wo mu saa most school now enkola na ebe ko no headmasters no house masters no say ebe ya won betumi ahwe enkola no so betumi akọ school no correct it say ma bibia anye yi no enu no betian headmaster we yakọ esei obetian say bia we yakọ esei teacher we yakọ esei chese ade no so kira akola no na akola no kwadi yi na also obi abrefi na say ono anse be organize classes na chese ono a kire no wagini sike gu no botom enso edwuma na oye no yetua nika enti se ha say no say yetua okọ edwuma mu a onipa na yina dwen mu free mind na obe kire wade na so obe ya ade no onye extra classes bia na say ema putting off and I feel so
nkola no minim obi wo ha e o jama ha ode ne ba kofi ode ne ba ne kofi na kola ne ko school but later on akola ne be formo gang bi a ofi Ghana ba no be formo gang bi na nyizi e ma one ne maame ya extra ge kra ye den e wo ne maame sekan e ma ne maame ne ye den e fi mu nti sa nyam ne ma wo nya na ye den kola no so ba fie no so a na teachers no ne caretakers no o ma take sa akola we do ye boga banti no enye say ya hwe ni yie enye say ya ha no because ne maame ye boga or if you brutin no buy say bia say nke say bia nkombe straight na mana ye discipline no enye adwuma masa ankola ne fie brutin ko no nti akola no beba no onso even as anko wo maame ne nchen wa ha dia care ne obeye no enye sa no be free Ghana beba obeye ba mo so ya na dru ba bia mo see me fie san kamoma no your parents be want to make us a discipline my child but don't punish your punishment any discipline but ma me be o there or say don't touch the teacher ni ntimi nka akra na say e ho na wo kana na discipline no can say school no that means discipline in school no say discipline was school no ma me de me ba na mka say me fa won san ka me ba ene na wo ba na yes oba school mo before you in school you Ghana school say ye wo no ni nyina no discipline wom this time yesi me hu ne yesi akoba say discipline no enye too much say but your schools ni be what disciplines ni be wom but obi de ne ba fi ha say bana so ka say me ba na me mfa me ba no enye no me ma ne mpra me ma ne nyehwe o sorry akola tumi sorry ka say boga me pia kwa abo me kokuru ma ba no ko even test exams so call ma metro na wuti cheni nso say ne maame ye boga wa man man say ne maame ye boga nti ne maame bepe kakra bre ma me dinti no me foa ne oye no so enye emmoa ti sa akola ne baba ka wa na sa me hu say akola we yese wa kofia bana na subeni na bra bonia e be si de na me say be me fe na me so me de me baba e den akobi nti na meka gina no say ye de nkola ne ba ho say nyame ye adom na say yetumi de nkola ne ba ho no ma mo nwene say nkola ne ye Abrokyire benji na wo say ye jam life ma no mo ye de omope yen ka se bo akola no da bi but ubetuma tie no asa wo yefunu mo enti no say ye ka se ye kan sa na ha na mo say no yen mra na wa ne bi wo no ma no so no mo de ha na mo say mra no ekọ Ghana but untumi nka se wo de ha mra be ka se asa bi you games for say me mfa won santie me mo akola enti no ana me tie akola ja na life ma no nye de ope enti no obeduru Ghana ho a na wo so wo ja na life na ma no wa ye de ope no wa say so oba no obeduru ha ebe de na obi nso behu na ebe ne fe na waka se akola me so me de me ba aba de bi me fa me bamba ene me tena me ba ho wa si ta na ma ye den yen hwe yanem sifo de bia mo fa phone na ma frɛ ena ko Ghana embassy si no mo ye o frɛ phone a yen fa ene ayi sansem no mote a ede na ya na panyi mo so no mo ka fa ho se ne kre ana se nye ne kre Ghana embassy semno de mostly no metibidie but me de mostly na atesem no me pese ne de me mfa nyeji well to me ne de me nya problem bia ho me feel say better sin previous no de na visa no kra na ho den ne ade but now ne de to me ne de me experience any bad bia ho ti ho de me ni bia ho well me so me experience bibisa de but omo mo kono mo beka no ena ebia meka se metuma kan bibi kakra fa o se bia o wa be take asylum good na yesi koye passport bia wa wo yesi koye passport bra na se wo ko na se wuniama wo de ko ne nye okay a ebesi den no mo so wo mo bi ombotum de ayeden abo meka say sometimes ago me ankasa me ko home na me ko visa guy bi ba ho na forms so kra all fele kra no na ontumi nye den enfele forms no ontumi hu so nya grantes on be grant ya mano ne ade ni nyina wanye bibio de paper ne saa no de beto ho no se o nye den onfa we o manfa ade na man so na ne buafu no okun ho ntokwa so ene ka chen se owura na asema wo kan wasem nye de nya botre no nye den omumwa o mu se embassy for ne nye den omunye but sometimes if yen aso yesu ban ene niam aye de ko no payin mi buso asen kabomu pa Ghana for muni bi wa hase ha no de Abrokyire asetran ne de nkabomu ne de bia mostly no bi mu wo private people bi a 2-3 bi wo ma wo ye nkabom but e nyina ye kese be kese ye be adwen ba ko se ye dwen ekuo hu anase ye no eno no ni problem a ye wo no Abrokyire bebre nti ma ekuo Abrokyire no entimi ngina enam se ya dwen nyepe
obia ne motive a odifi Ghana de baaye obi ho a wa na dwen say adwuma oba say obepe adwuma keke nti ada yi bia no enka ne business ho obi so na dwen say me ye peni wo fie anase bia me na me ba ha che enti me we experience say bia mo nkola no enti nya meka no na ese mudi so obi so no nya wo na wo de me baaye me na me ba na mabedu ha enti untimi hye me so enti say controversial no ni say yi no ema enkebom ntumi mma e wa Abrokyire ma me bitimi say okunu aka ekuo de ne pa ba ye fa Ghana shops seka ye mu be dru Ghana na me pa adwene me pe kobi me pe nwadoa chese bibia wo Ghana bia no 23 kilos no mutumi fa be 48 kilos na mo de ba eno so eba enche kura na masa se masa mo dia menasa but the womu pa ne Ghana shops na ase mo ma no mo na mo kodi dwa ba fie yes mo nta nko Ghana shops Asia shops no de ho de mo kwa no ma edin na eno so ya consider ma mo shops now can in the Asia shops now can but sometimes ne bi wo ho ade bi wo ho te say mako ho adwene ba ko me meto no Ghana shop be say bia 20 euro me call Asia shop na say menya 15 euro nti den na be ka chem say me nkoto 20 no and that's yeah because of say yeah price no difference of price no and sometimes also no ye kasa Afro shops no Ghana Afro shops no sometimes kasa enye na ye group bebre ho ye group mo se nipa bo ho metohwe ho no ba betena ho no si ho no kasa wo dan ho akoye na odi hu seku obi enye obi ano pesa me dweza me tie ze do kam wasa me mfa me ho but enye obi ano no so ye den openi sa nti sa ne nyina nyina so di ye Ghana fo no den ye shop no in the Asia shops na wo kan won konko so obi ti ho no ma onye adwuma ote ho no ma obonkomo to wade na ko oto na de na ko ba ye Ghana shops no obeko no kwabra otumi si ho no fi anopa ko se nwumere no si ho wo dan ho akọ ya pe na de usi ho no ko we ba ya kwa na de we bi aba wo kwa adwuma no kwa na short na no asan aba ohu nti no e ko ba ne sa na nipa no nya we ntu atam so ntoko bebre ho aba be free Afro shop na eden eba nti no ena na wo ye ka bibi kwa sa ye hie mu na ye hia na oka na waka no wanka ma na nsipi enuanom na ye wo kuro ni mu no empanyinfo na di ye ni mo baaye no omo di bibi to ho no mo se omo no obi aba ha no wanya ne paper wanya ne German pass nti se wo aba na wo ni bi kwa na wo ye domat bi ye den ema no so hu wanka ni ye okata bi so ade nti na ese ye kasa na wo beka bi what ya say nti no esi den se na me masala ma ba ja me dwene me ho me ba beka mo ho bom nam ne ba ba ye nka bom enye yi ba ko no what ya say ene free ho no mansa na abasa Afro shop asama make the same thing Afro shop wo be kasa times omu tumi kasa man to ko be so ma yetumi twa police man ye den eba ho na se mi ni krata isi na me ba wa Afro shop ma beto ade ho me ma meto ade ho nti ne be ne se me ko be bia maso be den ebe dwume na makoto de mpese me to na ma ye den me ko na me nya problem dia me pe so me adwum sa na boy ba kon ba no ba ni bu efu adan a sa Afro shop bi wo ho bebi na me mpese me bodin onko ho biom debi okotade o sa na fe de okoye a wo mote wo kan ho asem ni ade nsem ni say Afro shop be no bo Afro shop read them say how na me kan so no obi so aka the same Afro shop no ho asem the same thing also so the same thing so okoho a wonso wo mu si wo mo kan ho asem ni ade na me say how sade we dey very bad na enye no nko a mostly no Afro shops na wa Abrokyire ha ni ade no ye Ghana for no bi wo ha ye ebu o ye do ye ho okọ ne nche bi apeni na oton ade no na damfo no se na me wife ka no di busu bi kra ne no enti onya fi na dwuma bai na instead of obekọ fia ko rest no obekọ no enka enye bone se obekọ akoto Guinness ba ko bi no anom but ye beko no we group bi anipa be 4 5 no moto na wo nom nyese bi mo am ho na mo dwundwun utwe mu a na the right topic utwe mu a na the oh we go onye obi oba ha na te say ya for story no one more can it is a minimum makoto do na se me do na se me group na me twem e bia se na me ka se madam for idea o ke so nko shop no biom no because o twem ye na mo kan ho asem mo am ye na mo group na kaka na wakotra ono mo ye aka no ne fa ko fie mo tra mo group 4 5 ni ade tu twem a na ye kan ho asem but Asia shop ni ade na ye ken no they are discipline
unko to say nipe guo te say ma Africa fo ye gugu ka efe so be guo na mo meko a be ka mo asema na say meko a be meti asem bi a ebe mebufu ni ade ndie means wo kra nti so untumi hwe te say you first say Asia fo ne de niti na say wo ma ho ye decent disciplines dia ye ni problem why not and a price system no so ya another thing because ikroma nyina work for hours ni etua eka nti se meko kota do Ghana ni ho se difference ni ndoso dia I'll consider my but a difference because too much bayre first say Ghana bayre ni ade say no ye ni dua bayre na wo meko Ghana ni shop na say wo the mama just 2 bob for you know wo the mama 10 Ghana na say meko issue no the mama 5 just imagine me yefu yenti e na issue no dua bayre ono ye nyina onso to Ghana fu yo no onso egu ni shop maton enti wo no akofa fi Ghana ni ho abeto no wa wo ye Ghana ni a wagin direct na wo de ne bo de say issue ni de ade time nkoto issue ni de de me betwa to kra ne say ye mano ye nkasa eno so mo fa ne say we de mo ya wofo ne bi eto so bio the crew man kasa ne papa crew mo free ne maame crew mo free onim difference no obusa no so me free Accra me free Ghana ese ye kire mo ye nchi ye history ni ye se ne be ya unni ho a obehu ba bi a efia okoruam ne eno so mo ka ne say weda se bebre se niama we no language sem no kasa sem ni ade no no mostly no bebre fi parent no because me fa ne say even Ghana kra na ye wo Ghana no obedu Ghana kra no obi ha ne ba ka chen say menkatwi ka brofo enti bo se brofo kwa na ode be che akola na ofi minimum obi wo Ghana pa o ye Ghana ni ye wo ni ye pa so na twi no nti ya pa grum kasa no nti twi ni ba pa so na ne for on twi na brofo na ne papa ne maame ne kan ofi okosu so akotua so brofo na nti twi no be ka no unhu so ye bia other language ni o say wonti ase eti mostly no efa language no make say parents ne ka ho ye ka ho bi aspect no na one no so no eye akwantuo mu bi say German ha na say ade ni so no Germany ha eno so etumi eka ho because enkola ne de mostly no wo no ombeka but more language na we speak no German language no because of school na or the Dutch or then adam for din komo or the Dutch just say parents no ye de kakra na ebeka no no obefa but eno na ndo so te say ha no language no inten mostly no obefa no mo obete kakra de o kare yen Ghana fo mu a ase de bia mo ka se enkora ne ko school a more hours no o do abonte na yesa chronica sa no but penny ye de want to other countries which say Turkish foi Pakistan foi India foi ya omoma no ko ra omo kasa no mu no masa aka kroma kasa eno so de ne ma ne basa o say okura wo ka no ba ne sre eno mo so no parents no de na mo ka fa wo ba asem honom de kasa na asem ne die meka se yen awofo no especially yen Ghanaians no yen na ye enye se nkola no because okay me say metumi de me one example say me na me wo me fifia no pa bo me ba na tu nti akola no ko school no obafia on na ho no hwe ni TV ni ade a no waye dey wakwakoda nti no se me ba me ne be kakasa no me ba no wada bia weekends me hun kakra bi pe nti no na kasa no ntumi nye de emma mo but nam kam kola so na mikuto mo so na nko mo ye we so be kakasa no because omo force opon ni nyina kra chi no kan omo force omo try omo best but me parents no so bi wo hon so a ye kra ye kan kwa ye kasa no kwa dodge no kwa ye kan kwa nye papa enye papa wo kan akola na ye de esro so still na ye kan because last me tetre mu na woman bi kan eka one ne ba kan dodge na dodge akola na American akola no kwa busanza wo se azama wo kan me menti asi na abrofu da efom se twetwetwe no so nti woman ba ko not ye nchen na woman no de dodge ne kan se adenti na wonni no enka ukuro kasa even maame ne kora wante asema woman ne ye den ekan okanya say so ne kan ukuro kasa na we ni dodge ni don do ko no school obeka na de wonte so ne kan ukuro kasa na me sere na ye den yesifo nti na no na ye yen awofo ne Ghana fo awofo na ye yesa ne maniama no yen sa hwehwe ni mo ze ni I don't know brofo no so aye yenti obi wo onka dodge ne kwa na afi aye brofo aye brofo
akola no one ne beka borofo to A to Z minim nipa bebree kwa Africa do one ne nka do kwa do ne beka borofo me wo fase baako bra betra ma me nche wa ha we de menya udin di say Cindy Ghana dia de to o day so ama de Obenewa ama Obenewa na o ma me krum ne hene Ekopong na papa so Swedro eno momu de me bom me sema mamo wa ya de se twi no de be pese o kan mo okay for twi can myself me ho asem catch me okay me frame ama Obenewa me te na me fi Ghana Swedro and Ekopong I'm Papa Dindi Clifford Amaning Ado and I'm Mama Dindi Joyce Agemang. My mama free Ekopong and I'm Papa free Swedro. Na ona na we Me nana ote Kolonso. ona na so ha Wa. Nti na won tan kofi no. Ye be si ha say wa ya de ti suatwi ni ye no mu ni ho a wotima kofi akohwehwe wo nua no maka what the make no me da se bebre Instrument dance. Okay Obenewa we de me ameba ni nyina ye da mase papa ne mame de na beka che Ghana for last yes Ghana for no Abrokyire but ye de Abrokyire no akwete say heaven Abrokyire nye heaven ye nyina ye adwuma ni enye skam Ghana kra no meka say ye wa hoto esen ha aha say no sorry ya alam mostly bebre kra de alam ne sorry alam bebo no wa sorry na okwa adwuma pressure ni ade but Ghana no a freedom country na say mostly no yenya akrakra na say de sani obi a nipa na kase o ska we di so ya ete akwa bia say ska na de amon no kra no awes no bra bransa na yenyi say ska no wo mo ndwen sa nti Abrokyire no obi wo so a o se chinchia na ese meton me ho niam na say na mba Abrokyire mesremo media kakra meka so ne say media ni gina social media no mesre Ghana for say omundo mo aye kakra no social media no niam na omo ye wo ho no omo nto omo bo ase kakra maye omo kasa ene niye niam omo de to so a ehu hia no anka be ya ye be sere se omo nya den omo ntwa so kakra maye na omo fa niam papa because ye niam papa bebre wo Ghana omo betum de ato so a ebema ebetu ni pampon even ye ya brofo na na say ye nkola no nipa bebre betu nipa bebre mpon a omo betum aye den enye bibia aye den afri mu ti ye be sere na omo fa nya de papa no munya isa niam ne nsekru ne ntokwa ne kasakasa bebre no me de kakra metum aye den aka e de atwa to no ye da masen so ichia Ghana fo nyina yedi besi ha say na ya da busi ha say ombi omodo ema na so ombi omoprono ema ye Abrokyire Nkomo Europe tour Asentre Daswo Potokasemu Osi enhancing diaspora and homeland relationship Asempa 94.7 FM yesa Europe tour ane Ghana fo a mo obi man so atwetwe nkomo ahwe kwampa yebetumi afa so ama Ghana afa ne ntoma pafra na yebetumi aboabo yen ho okwa ben so ane yebetumi ama nchirima ne ye ma eba no ane akafie mo machi anyra yebmakwa abadmoba Abrokyire Nkomo European tour ye no yedru baya aha baya Leverkusen hana inrua kudwa ye no set pastor mo ne aspirin mo ne ye bebre no kromu ha ene ye no Leverkusen ha say binim se Ghana for the munim se mote baya Leverkusen na akoye football team no nko ba be hu enuama mienu ahofedua mienu omoso super se omochire omadwen fa abrabo a omobo ewo hase ene Ghana soso ho adwendwuna eda omoso ewo ha ohima ifro say ose aba na aba de ne se aye infantifo eli aye central region me boana ai me fi senya breku binu aba ososo bebo odin baby free ewo Ghana ye frame magi me free akwetia na papa free winiba madam Ghana de obi anim say yetu kwan say bepe bibia kofie eni yi
noma bebre bi sua de e bi so e bepe edwadi nim say o etipo ade ba eye Gemma me mo hase e ba Leverkusen hase me ankasa de me ba Abrokyire because me ba on a visit na ma call back and I me buy na 1 or 2 bi ma me de tena but looking back at things, you know, I will go back home. So kase oba visit in the set time no so a dear pa na ma visit no afi one for visit na anya adwuma na afi de odi asetena. Sometimes we share difference na e wo Ghana ne hana Ghana you okay as a net whole and I has to cry you okay. Yeah, kase yeah, babe pesca. If you would scanoko Ghana, also sa baby. What I say, but sa scanoko would be Ghana no. Also sa it doesn't make anything as well or Ghana. And so I had no the difference. They say at least war Europe. Whatever happens around you, the BBA is around you. No be nim wasem. So what you say commodi say. I mean everything are surrounding you. Will be any idea of it on privacy and with so many things I hope so yeah. At least we do Ghana say we okay. Ain't you know we with Juma na say what had there things say you okay. This the old calamity was here seka Ghana so we Juma and ka we okay. But so those kind say we be drew haram now hesikana eko Ghana ka bebre ba fe hu se otiti no ma be free mu a ekodru Ghana ahokyere no be still eti na betra ha sa obi hu ahokyere mu kra e wo Ghana e na obetra ha ma ahokyere na akoso sa na pa kire enya about that enye say bia ye ho kire ye as such sika de uye adwuma wo sika what I say but compared to Ghana and us, Obibaye Juma a whole month to be paid 5 million, 10 million, it's that kind of scandal. You earn more, ewa. Oh, and as some more, no. If Ghana can nipa 220 million, which is about a half 400 euro, what would you double as that? Into no, so would just ask and I say, oh, send it 400, Nikwa call Ghana. And as what Ghana, though, no, Ghana, no, so leave it exactly on that 20 million. Whoa. And sometimes cry no obema we who say o cry no you are not living any much better bia or Europe oh because some no waka no che say between ye pa che say ohwe sika de obeji wa ha but rate now they be tua bills ni wa ha no e sama na say aseka wo Ghana ho ankaye but wa be ka ha etino di nyina se wanya adwuma ye to be ni sa Bimra Magi Obamagi also share experience DNA ma also summary with the Europe memoir. The mammy that's what Han say. Okay, a woman say I had no more easy sir, but we will be yes forceful say we pay Juma near dear. You can make it, but I say making it no now yes so you forget if you easy, but me to me say if you know akwadro no so doso because aha no oye den a obeko oye den obeko wan kwa he ni me bebre bebitiu na ye kasem no so a oye adwuma oye okay ewa ha na Ghana for no ye diska no kwa na say ye nye hwe but yen no enye easy maye nti no yesremo yeso ye de ba at least me da se crap no e maye enije se oh my sister me de kakra kwa koma no of friend me da me ase but na omo yi omo adwene na I say yenye hwe but to get 50 euro enye easy nti yesremo ye domo ye dwemo ho pa nti no yes, so dear, the beba no ya na more appreciate ye. Why? You be appreciate the modeba. Ne momo I said dear o cano o can say if you food ye hamo Abrokyire has say no.
ɔmodi mu hwamɔ maame boyɛ abatae yɛnhwɛ ɛmaa no abataeɛ mu no ɛwɔ akwantuo ɛfie de ka mbɛnya maame ne seboa ne nnuanom bi na ɔmo asosɔ mu akwantuo mu adwuma ne mmɔfra no ɛte sɛ yɛ mu ne sɛ brɛ no ɛwɔ mu anaasɛ ɛyɛ easy wodi kra kasa maame magi ɛnyɛ easy because wode akwalaa no bɛkɔ school ansa na wakɔ adwuma ɛwɔ sɛ adwuma no fo no so ɔmote wase ɛwɔ time a wode bɛba normally no sɛ nka wowɔ adwuma no mu ansa na ɛba ne baeɛ ana ɛha wo ɛbɛha ɔmo koraa pa ɔmo ni biribi ayɛ but sɛ owu wie na okoye adwuma na ya na ahomti because omo accept saa nneɛma na obre because o de akwara no bɛkɔ kindergarten ansa na wakɔ adwuma na kindergarten no between 7:38 nti no na kyerɛ sɛ start adwuma bɛyɛ sɛ 9 o'clock na sɛ omo accept 9 na obetre fie akyɛ ansa na akwara no start class 1 na wetumi no so cry another problem. Nti no ye ma no ene adwuma no hadwen ye bilia ba also de la beka fa ye kan awo ne adwuma titiri mu ma no awo ne adwuma de ede normally wa Abrokyire de enka onipa bia benya enka oni ne partner na te because ha no ba kokɔ adwuma na ba ko ahwɛ akola e de ne call na chese enna mani amakoso ha without a partner no obi etumi ye ne life as individual but with two together na ye better as one well enti no enkola na adwuma de with only one parent na de easy. It's a single parental system, no? And then also the door so ha. And also the door so ha. Yeah. The day na le kofa sa no we ba. Obi be ka say it depend on obi on e but do draw no. Good must to form a. Dey le kofa single parental system. Omo nim ne be ka say about ska. Nkola sika. Omo so a privately speaking, no. It's about how the relationship is not working. Okay. And thirdly, about communication. What I say? And and collide I think say to bring up a child, should be the two parents' responsibilities of Merino. Right. If not there, not say one cannot help there, then you let the one go and then one can concentrate. You know why you are there. And no one himself sorry and apart. What will be a school? At least your friend will feel you himself by your inti by Befana. One I walk off and who will be a young son. I had it. The more experience. A man will hear more experience to the extent say, ever do you know. For me, you wouldn't need a man. What I say? Because say other parents know is not a responsible person. Say they be then what is the use of him? Say, what if you're no better na or sorry for nothing? And it's better to leave alone. Now I wash over. And I think say when you bring up a child, you should be responsible for what you brought. Yeah, it's true. And then I say big brother they be make say be man na say ja obeja oba ho say oba the big two ebinti no ya na a hard dream because then nan quantity ba say eja so e ka ho bi na say dey say akoyen de bia na eje nkura ne de ma enanu nti dey say ye ejafo no so no ye ma yakoma ekofom kakra na akwantu mu say dey sika no edi eno twe madwin say eno te ya na modern nkura na ebefie say dey be ye abusuan so be dey ebe so nkura no mu ahwe wo mo asena say sad ne so ati mo fa nkura no mabio edi enti na mammo fa nkura no mabio antima do medika ye den kwala ne be fie se omo be sua ye kromu kasa especially because hanom no woni ne ka ukrom kasa no ka dodge o ti kasa no pa but
ɔmpɛ sɛ ɔbɛka nti no sɛ ɔbɛhyia nkwalaa wɔ fie a ɛma n'ani gye na ɔbɔ sɛ ɔka twi ne kakra but yɛbɛfie a yɛmɛyi a yɛde yɛawo ɔmo Abrokyire yan yɛsɛ ɔmo nkɔ yɛde ɔmo kɔ na ɔmo akɔsua yɛ kurom kasa nso ɔmo te Ghana no na yɛka brɔfo me say me call brekum na meba basim maame bi wa yire no ho ne ba ka brɔfo maame so brɔfo nye na me say maame me say maame o ye Ghana ni na ɔno uba nka okurum kasa na brɔfo yi so na obias Ghana for the sa but na areho to kai ni ɔne ɔmo wɔ fie a ɔmo kurom kasa sɛ wohyia to kai ni akwala na ɔmo Germany kwala mienu ka ho a na ɔmo bɛka Dutch but with to kai ni to kai for no ɔmo ka ɔmo kurom kasa so yɛn kurom fo me ba no nti Dutch ɔnti kasa bi agye Dutch oso wo ma me kura o Dutch nye nti kura even German for kwa kasa ye no mo ka yan kasa ye kurom kasa na kasa German kasa ndi automatic obete nti no me hope say yan kasa ye de ma ne kwa ye ba mo esua ye kasa no mo na ye soso ye no mo wo fi a ye no mo ka cause easy so okay now was akoye parent a single parent now ko adwuma na ye be bakra wa bre na akora yi behyia kasa na ebe ye de minu aba yes ahwe no ti say the minu aba the fire so be ko na ye ka brofo na esa akire no wo hwa ada angle ba bio na ema wo free sabotosini bi bae me wo fa asefo e bitimi bi so mo bi say na wo free kuro be so onim wona na din di say onim wo de wo say wo free kuro be so eti say minimum obi a yekohia no e wo program ne ba minimum kwala ne from a day time e de wo mo me bisa kwala ne say eti say oja ho ne ba panyi oja ho hwe manim e ho na me ni bre maame ne papa no so na say na mo ye Ghana for uba o to me nka eti say kra e ye no kra onka ne da bi manya ade eti se ba ne say amobre bebrebe amobre ahasu amote ahomache 4 am na mo tu 9 na mo nkrai bodo mo ko ebia nani obo so kra na ne nani kra na odene kwa odene ja ne hoka 4 ofie ana ne housemate se onhwe na ofa na ko school ma no mo bebe fie na abo anwumre be se no ndu se 12 hours mo kra de mo ye more than 8 hours as normal you know and just say continuous Boba koye ha 2 hours. Me fa ka be kwa koduru ha ba koye another 4 hours. Boba koye another 2 amenya 8 in no. Hours now with the change buses ni train no cry asem. Enti ba